so the gentleman. The birthday sat now with Nsem. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob said, I have a mom, that's how they were. They use a whole page money. I call Kakan, no, I've done a bit. The man warrior rubbers and worry. Maa Akos nya mienu ni mpanifo anim ni bi dware ade ni hwie no te se kai se o ma me do ma me dware me kai kula se bi a me ne no edi ska bi huduma eti aya de onu mom ne kai me se me ko so am eye fiada ene eye boja ye Akoma mu Nsem dwumade braso awie Nsem Akos ni ma bedafo 87.9 ye trase na afa ye debremo sade abrebia ne ye no enu nti sabre se wunya fa wa fidie no to ha bomode ya na fato Akoma 87.9 FM na oya enkanchre oya sabre no so adomada so konko enefi adaboja ye Akoma mu Nsem dwumade bre no enya so awie enu nti no na wahwe no Facebook Akoma 87.9 FM like and page no comment na wabomode ya ahye de amaye YouTube Akoma 879 Akoma 879 na eno Akoma FM 87.9 notification bell no so press one you get notified now so wa share ama foforo pin so etumi enya bi ahwe na enche Onua TV edem Rabi 1 TV sanso ena Osei Chrome TV so eno so wode ebetum live ede amaye na enra case ye treaty ye no ekwa obema ye update kakra na ye hunu ni a ekoso ye enra de ekoso nra enra moro ena Elizabeth omoba ha na omoba Akoma FM 87.9 Kumasi sika molo de ba no eswa enye ne hwe nti enra ye tena so ma ne wie yie ye ka kire lizi se 200 Ghana na molo de ba ne eswa 100 Ghana na ode ba ne eswa 50 Ghana na ode ba ne eswa ono so ma ne ni bi wo fie wo ho onfa nkola ne nko na ono so papa no enhwe wo mu bi na ono so Philippine ye dai ebi efri se ono so sesei wo se ne ho kyere no enti nkakakra obenya no any 100 no 200 no any 50 no na wasa han dan o de ne ko ba bi me ha dan ye de e ma na wona nkola ne ye de eti se ni na mu so na ni dia ene onfa nkola no enkoma moro na ono so enhwe omu bi na kakra ono so ba no so benya no o de ayede o de aka wo mo enti enura ekowie yie eye kama ema sese asundue aba yeja wo mo kwan ama omo akọ nti enu ade ekosi ye no okay nti se wo hwe yen ewo Facebook sese ya na chese enra update no ena yede amamo no be ma no ese na dwuma sei wo hwe ne bank nkrata ya wode ma ye no a ebi okra wode kire ye ne sika 11 Akoma FM 87.9 Kumasi ebi 10 cedis ebi 5 cedis wo na chese wayi ne bank mu account sika nyina e ma ye mere nti se 200 cedis a month sa oba no se na ne nye ho ya kan nti ene se be ma no enso enye nkra ne bi na ono nso enhwe sa anye bi 200 cedis na ode ba no so function kwara no esu a anase enso ono so kakra enkonani aha ti eno ena yahwefo ne yetiefo oguso a ene yiwo hwe eno behind the scene no yadama se papa edem Onua TV nti obetimi ahwe Akoma FM 87.9 Kumasi yanko na yensanye another update we there
from complainants now with this story no ankasa ba ye mama wodin de pokuya de fie pokuya afia pokuya mama waba happen mo ai da ben be emta na otwe miensa ne ene na otwe miensa ne ede asam na mo de ba ye ketu bi mi kunu na to ka ma me ba no ene owu ye na konta se mi kunu de ka 100 million enti se ma metu a wo mfa ka na ma me na me de ba ha idi ya me ya adom Akoma FM so apende se ne se nim te me kwaje me kai oh na je se wodi asam ne ba ye fra busu apani a mo ka so mo beba no se kura de wo mo se bo tue nkwatwere ba bi atwere ko de ni budin asem bia ni atwere nti no afia atwere ni abofo no je se ato se ye be twere ka no na ayi no pia me ne se me fa meto monim nti se de busu apani se mo nko mo di asam ne ba ha nti se ka na mo de ba se anyima mo no o se mo nko na mo kwaje mo ka se ni mu bio okay nti update mami de na asem ba ye kama nyame adom ka no yensa aka nti obeda ase nti ye gusu a ye da tiefo nyina ase se wo pa fo wasem bra ha se di tie bia no wo benya ho pomasi bra ye mami na enya ne de no abusu apanyi ni se me da mesram o mi nsanim we de mai nsako na mami kofaka na fama ba ko de mintumi ni akoma fo ntwema nso dabi nti mintumi kwankwa na studio ho mintumi ni omo ntwema nso kura kete kura ka no ho kone kofa na fama wo ba no mama so ayade obi wo ho yesu sa akwadefo edu ya kasa bia de minimu bo ko obi dua me kunya da bia mewu no na sunsanso abeba me maso ka de wanfa o jaji kuro obi anim ye kwade obi anim enti obi se o ba ya ade se o kwa wa ya ade nti onyame ensha o papa ye besi ache bia na wa ma yeso ate ye da se yo nti e ma me afia pokua ye ja wo kwan nti ma me obetumi akọ wone ne baba ma ne ba ye wo kai pa busiafo ne se da bi mansun we dia no eden ma ye eni nsusu ma ye nti no kwana kofa oka na efako ahaya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam dwumadi no eno ano aso egusu awutie no na yemra ye case ba ko so case ba ko a obi pe etie no na yenkoso na no na yenua ba ko akosu afiri yenua ba akosu afiri ba ye no de asem bi beto ye no mu se abrante bi e friend Richard Odonko sawo kai Richard Odonko em se de dodo no wa betumi de akai abrante yi ne se ye friend no na ye ne di nkomo no ka se da bi da me akosu afiri ye minim ne ba bi a enyemi o enyemia ene ye bono wo se da enyo no a nanso so onu nyonu ene ye behunu se wono a anase enyo wono a enti Richard Odonko ewa ha na wo ye mate edema tanka de fa fuo yi bia hunu na ne master ya de pa the master ewa ha ono ena ede ne bayi eba ye akoso efiye wa ha enti no ene fia da ye bone tawtaw na fe ye kɔ ye nim saa akoso ya ati say na me adum boko akra ne ya wo keke obo football kakra wo yam kama atwan wote ne nkapa okay ena no wo di asem bi ebeda ye no bone tofa ye to sempa enfama ye nua be ma o hai na ye hwesa anya bia no eyo no a ananyo no a me patwani say last week no me ban me ka say me share abrantie bi ba phone so na me hu no mama ka say phone so na me hu no na odin kum o say me pen am ti asem no ka chem say me mehia no ka say anom ti e ko share no okoda hotel ma de chen ti yaman say ye to su mienu no am ni be share na me mensisi amabi am ka chen say menyam o ka so odwuma mu ntimi nya abutre from antini kebi o block me line with a man for la baby flen who say me a no block line no
nti me fela me nyame so hospital so me nko obi da menim de menya edro so me num bi da hanu ti na mamle bedam okay nti abrante no wishia na phone so pacho na mo ne nam phone no so da bi pacho na no ya dai ko phone so de ante say yi ayesi akwa akohia obi akwa party akohia obi phone de kasa fidie mi si pacho every number say of flow ne be see me so no de say wo pewo so pacho na won so wo ti ase pacho nti wo free hin ne kohia no wen with respect impo ene kohia no wen to ma me abre me be hia na kase wo be hia na kase mpe do say na won ne hia e pacho me nu na me mensis na ma bi na ba chen sam dia toso emienu no ebra woni ne hia no na wabu wonsa pacho de bi na ale betia manya mensis ba me ma adua ma me refi ti wono kura mu jabai okay bra woni ne danu mu anase after enhia no ana before mu behia mini ni share na mu isi mu jeba na me kai se ale betia ma me boso mi aso okay ti fro na be efro na mabi mu mate me da say enti say wajitu mu bra wode born so say wonyim no wajitu mu say na dia acha say no wajitu mu train na no ye no style na no ye no style okay enti wonyim ye nyina no on Sunday wisika ba cho na bi okay me pa cho yenko na ye ne abrantie yenko din komo na yenhwe se wono ene na no ye ne din komo no ana se ne ye dial wrong number na afi na bia enipa kro no aba ana enipa ye frɛ no ana enye ono ano opese obeyi ne ho adi kire se enye wono ampa be ma me mo ha wie na pom te say me pa cho mo betimi aye na mic ni ye di akona no yi a enka ebeya me de pa na yente nka yi ha eya Akoma 87.9 FM nti wo kai ababa wa no ma me koda ho me ba 30 cities no de ma me tete me lorry fe free mu a 20 cities ka 10 cities waboka ai winim ababa wa yi man pa cho na eni kan na ma me hunu wa nkasa wudin ni enhwe sa wo na na anu ye ne wudin komo no anase ni pa foforo wudin Richard Odonko oh Richie wa na ati hey live and colored wa ya no abo minimum ki said ya wo se ne powerful so no bo minimum no sa pepepe ni atumi ate won kai ye because wa ante de wo kan kontumenti ase ma short ase anti kasa kasa ni ente me pa cho wona ena no ye frɛ wo a e wo phone so no me pa cho wa ya dial wrong number ti said the wrong number kwesi obi so for ya ewie ba bia yetie wa ho and ye na magi explanation and some Akoma asem no so adenti ene na no ye frɛ na ye wa na wo ka asanya wa wini ma baba wa bia chemu na tie fo nti ase di nti a wo yes a ansa ne akọ ya asem no so Odonko nti me pa cho program no first na me hwe nti na o frɛ na me hu sɛ ye wo no the way questions ne ba no na emu odu se me na questions ne mo odu chen me pa cho se me misa question be de mi bisa one se woni ma baba we yi and ma na me nim sɛ ba mi questions de bi be ba mo who is that Mako na afre wo Akoma no onua TV dia na questions na beto to abrobro sa wa se be papa tina na wudwane no ne pa cho enso wudwane nyame a wohina se wudwane me phone so na woni me empu ese face to face emu dia he na ese emu oduro phone so anasa oni mehie ye be fani sa Richard Odonko na no ma me bre wose nyame ge yi ka so obebo odua ka so obo unsura de o so ka so bebodia e na so wo unzra de unzro wo mi bisa wo unzro wo misru na wo ka so modua na wo de je wo e ka be dan o minim so on to minje oh dienti uni senti a uni say on to me fanyo oh and e depended dia makoma kire me oh really ha uni say enipa nim enkyere de woni mu enipa yenim enkyere de wo yemu
obo ho hu innocent de obetimi aye no bebro wa adwenti ase so obo ho so hu nanimu abeka se jata enso na owo good heart ti nipa nim enchire de otumi ye so what you say enti yankwai yenye hu se eye wa no na no because na no obi send a message o se de na mo frefre nkrofo enye wo mo ano enti se wo send me no wa hu so ono a yen dial wrong number ababa wei wa chini nsemu afa ne yebetie wa no asem wo hia no wei eye den na mo start date ye sai ne kosi ye ya anko ye nei ono ade wa ba ha no afa ne yetie wo that was last year 2022 nim yellow do bush eba kasi age nti eba no na me frɛ obi na e wrong line nti mi wo wa anwumre nim na o frɛ nti o frɛ no na me kan se me hwa se ma se no se enye ono nti me ne ni di nkomo ama me ka te line no nti e wo ma me frɛ no ti one day bi na me friends on be share me wo kasi na obaye no oba ho 2 times nti the second time na obaye no na ka chem say bibi ni na me say okay mate nti okoye no ono at times o frɛ na onfa saa ansa na ebia obefa ebi wo ho a me frɛ be 8 9 ho no ma ko waiting saa on frɛ biom nti na no pa no ebi wa on frɛ ebi wa obefrɛ na ma frɛ ne back nti ade ne kosa no me frɛ no na ebi a ono mfa no me de me dwen sɛ ebi a ye ona nkasa na adwen no pɛ sɛ ɔyɛ bibi nti later no frɛ me a me mfa biom ono so frɛ me a me mfa nti ewuma na me hu sɛ na ma bi frɛ me na me nim ne pa ko ti me frɛ no say ochia me na me jesu no say Akos sister ni o na mbisa sa Akos ben ana o kire mu nti o kire mi no ana o say o person ni mi din komo bi nti at that time na ene me master ye wo kwan so ti me ka chen say my busy nti me friend later by yes anu me nti me am friend ni bi by o ma o frɛ me or the different lie bi no dia frɛ nti me ka chen say me mpesa de ne nti no se bibia ono amfa ne de ne mfrɛ me na se nkomo bi aye ndi by or the nama ni mawe no dia mawe no ase o ton me nama no e de ma manfo nti me ka sa no still now no oda so ye nti se nama bi frɛ me a na me hu nama na eno de me block nama no by later no e wo ma ono so frɛ me o frɛ me na bia me wo adwuma mu na me ye adwuma me ntumi mfa later wo be frɛ no ono onfa na me so me ka cha ni say ni enti a wo frɛ me a me ntumi mfa ni say me ya me ye busy because adwuma no e bo aye kokwan so a wo no master wonya kwa a ntumi nye ko ntumi kan no still now eno ano ye ntumi enam enu nsunti na o frɛ me a me so me mpese me fa bio no because me frɛ no be 7 8 oko a onfa ebi wa call waiting sa but until obo wa mane se wonyem me pa cho okay na o ka kire wo no di mu ayi na ade ma no o ka kire me no adata na ejuma no on and off e ba down nti na yeng ba kwan so bio nti me ka kire se niam mo ayi di nti onya nto ase bibia koyi a lesson ni niska nti yesi nti won kan ti kasa na bibia koyi a obesende niska o kire se wo hia no last year 2022 okay month na wo di hia no me pa cho David eno de onkai na oba wo hia no no aka kire wo so wonyem since last year be sinne won sending the 10 cities o pa kire se eniema mu still enye yie ma Marco ho de o frɛ na ebi wa onfa first can send in a phone so on fa kwa yi se wan fa obeyi o se oni phone oni on register mobile money nti giso obi o de obi number e mame ansa na ma send ya to so wo frɛ no a obi ono aka cho so wonyim ohia sika na wade akɔ hospital no
sɛ wo frɛ no a ɔmfa ebesi da no wahu sɛ wo sɛnde ne sika anaasɛ wo nsɛnde deɛ na abɛka kyerɛ no sɛ mako expect sika free hɔ nti deɛ nti na abɛfrɛ no gye sɛ me frɛ no na ɔfa nsa na ma sɛn ne sika because ebi a me sɛne na ɛkɔfa baabi a ɛwɔ sɛ ɔno a na ɛkyerɛ mu sɛ o ebi a aba anaasɛ bi a me bɛsɛn ne sika ma wo ba me frɛ a ɔmfa nti sɛ ɔmfa saa na me nso menim de wi a mesi ayɛ de asɛn ne sika no ama no wonya a wobɛyɛ but ɔno na ɛma wo ho kwan ma wo nsɛnde ne sika okay kasa mepatwɔ bi ɛte sɛ ɔde me number ne to blacklist na no aflɛ me wosi memfa obi number ma wo ade asa memfa obi number ma lete mede sister bi number ma ɔte efie ɔno ma me nana yere baako mefrɛ no saa bɛsi ne blɛ yɛ amfa wode ne number to blacklist ma sɛ ne nti a yɛ a mede to blacklist ne sɛ yɛwɔ kwan so na ɔfrɛ a ɔmfrɛ baako ɔbɛfrɛ saa nti ɛsa na wo master nso hwɛ w'anim na wowɔ kwan so na sɛ ɔfrɛ afɛi ma sɛ wofa kɔɔ no a ɛno nso ɛmu nsɛm wɔ hɔ ɛmu nsɛm no deɛ wone wo master nam a wontumi nyɛ kɔ wone wo master nam a wontumi nyɛ kɔ master wobɛbɛm saa ne mɔdwuma no amammerɛ te anaa yɛwɔ law wɔ kan for safety yɛwɔ safety okay law eti mlami agasa ko sɛ mi kara ko na friend to me ni ko sɛ me patcho yɛte me patcho mo ntie man producer tie ma me sɛ yɛntie a na deɛ wo bɛyɛ afidie na ma me no je sɛ yɛwɔ law wɔ yɛ dwuma na yɛwɔ mo dwuma na mo wɔ mu no yes sɛ yɛ safety drivers na yɛwɔ mu enu ko sɛ obɛpa ko o kara kapo no frɛ wɔ o to just say wa parking I just ma parking o just wa parking asana sɛ call yɛ serious call wa parking wa yɛ kon afin sound better but mate is phone yɛ ma ala sɛ mi message na be ma ala because so phone bɛ na mi ti a e bia na me driving mi hu ba ba na ape a different thing it yɛ taka form there wow full for come there monye okay nti can be asem okay nti wo pa che se de bia so obefra wu bia no o te kem me pa cho de ade nti so na se bia woni wo master nam na se bia ofra wa on fan to silence na musi our friend back and am drew mo destination am friend back mako se me block na me do a me on say at that time no ne nante anajo nti bia before you be do kuma se bia na ade krasa nti bia nopa me friend na onfa wo be friend onfa even self enra kwa ye fi ha onfa se bia o friend na bia wanfa anase wo hwe na o disturb na dodo nti no wo refuse wo call na ade achi no no frɛ wo a wo nso bu afu onfa ma de mi bu timi fusa tell me na me pa de free no nti de nti na obɛfrɛ me a memfa mi mom na me frɛ na me nya ti be onyi ni sɛ wo ka kyɛ wo sɛ onyem no o dodge nyinsa no because one wonim ba bia wotie onim maame din onim papa din enti sɛ wo pekene kwa mpekene kwa a onhunu wachi biem no aba bɛhwehwɛ enti wo dodge no enye sɛ bi a wo bɛfrɛ no onfa because oba wo no aka kyɛ so ɔno wonyem na ohia sika kɔ hospital esi dan na wo bɛfrɛ no ɔsɛ memfa sɛ di enti ma ko enye sɛ me dodge no sɛ me ɔnan kasa no even sɛ fenra e fi ha se aye jan kwan enim ha ya no me kodu ho me frɛ no wanfa sesia obey me frɛ no kransa na o kan chem sɛ me frɛ na na jo 10 na me say ɛna me say nipa na me ni nam no kra me de kyerɛ ni sɛ ɔnhwɛ na simasi me frɛ na ɔnfa o no say me frɛ na ɔnfa and de me njai sister wonu obi nyem ɛnura me frɛ ni sa be ma wonnim no wonnim ni nchi wonnim ni bi o sɛ bodwa egu ne so me pa twa no flame no na me phone hyɛ bag nti ma nti enti wo hu ye no return e call no wa twa dem na me credit wa ya dan wa ya wo so wo hu ina dan na me tikem na me sanso ni credit ya kan bi sempo fi 7 kra kono kra me san frɛ back fresh eno so wanfa enti ye ba ha na me frɛ na no kra me fresh ansa na offer no ka kyerɛ me sɛ wan hu nti tam na me frɛ na 10 o'clock sister
me say wakohyia brantie wanhyia no woni fie wanhyia ne maame fie wanhyia ne papa fie wonyem se wonyem de a wo se wonyem nso bodwa udi go ne so eno waye ho ade ni bisa ho wo de na kwakyia wo maame wo de na kwakyia wo papa wo de na kwakyia wo sister se omo hwe wo e pa cho brantie wonim ne fie wonim ne nchi wo frɛ wa na wo bodwa gu ne so na hotel uji di se hotel ho no wishi ano no ho no wote na fe di nti na ofre wa wonfa ena na wo frem na about 10 ena wo frem na about 7 nso ni madwuma wo ye di nti na ofre wa wonfa akosha me wona me ne wo kasa sister wo ye ready asore kwa na me nwene me ho ena wa frɛ wo ena ma ante se wo frem me hu na me frɛ back pa cho dabi na wo ka bibi okay who are you me pachon what was saying pachon yen oh no you're not to say me pachon oh okay well tema ho me pachon oh yeah samo adie na eka wo a sabre na wo free wo hia baba wa oni ne di nkomo no na mo free ufie like oyere nchan abedi ha na say oh at times it me be di 3 weeks and I say 1 month enti sabre na ma bedi ha na say na miss call no we be di abe 3 weeks okay bedi abe 3 weeks enti na wo kondo bra many abre Nibisao now condo 3 weeks. Pacho David. Nani ade. Wa fe were. Ana sana usubantie. Ebi amobeko bia no obefa bi ho. Sana musubantie. Pacho David. Ade. Ti wo so chire mi mu adekore ka wonti a ema se wo frɛ wo bi na akosi wo bi fon so no wa frɛ wo back. Na oh there be me pacho enya wa na me frɛ wo bi ene besi wo so nti fa che me no wan kate no na wo course a ekose ne pen ne kodae kire me ade kodi esi pote na mente wase master you nani mo shine ni me kasa wo ti akra wo hu ka hu bi ti no ntu me kasa no kasa na sese akoto master ni mo ni bibia yanko adonko me no na edi nkomo ade na kan wo ma me hu Pacho Shiankami. Na unamo ye video call. Pacho David. Wini ni di nkomo da ben. Na ne da ben so ene obaye o ka so mehia wo Kasi hotel ho. Oh, minini di nkomo ma ye yilo di ni kra koy. Inti the later on na me buy no. So me the later ye buy biom no. Ansa na me de frɛ no. Musa akoba biom no. Biom. Na just say what's in a pedi be saying na watwe and I say 3-4 days. Be 2 weeks. What's in a pepe 2 weeks. Ansa na mobile wo say friend say omra. But oko ye ni na na mo da so di nkomo phone so. Mo anye video call mo wan hunu enipa na wona na kasa no. Nanim. Say de wo sitie. Nti ne de na che wo ne kasa na say ne voice edi na what they achieve because near the first time what wrong number akosi wo ba so no so what you say this aba we nko and edi na che wo ma o say wona ne behwe mpena ampa chohwe anchimi eno de menti ase eni wo pema se hwe anche wo de a eni odonko meka che wo yiri se wonwie because wo pema because wrong number bia na se wo be fa no na koda dia na hwe anche nothing enti bra woni ne wo be hia hotel na abo be sen question na wo so no na ebe about 7 to 7:30 7 to 7:30 good oba na akura hye na chi akura wanya be sen we your father enti wo be hunu wanya be sen be 3 years akura wanya be 3 years okay nti oba ye no we ye ma hyew bra wo hunu se
akra wanya 3 years ehye na chi ntoma bone so no de ne be share hotel pacho menene din komo che ye ntino e depend di ono ka kire mi e de no ka ye na yenko e de no ka ye o kire mi se oni akola ni papa ni hobby pacho ntia okay na just wabo amane so wo ba oni akra ne papa ni hobby pacho ntina odi akra ne ba na anya onwanwa no pacho okay nti oba ne moti akra ne to hene mo ma akra ne separate room etu aka anasa mo ni akra ne nyina na da dan ba ko no pacho ye ni ne da dan ba empa ba ko so pacho mo da fa no oda fa pacho mo ye ne nani ante pacho de mo ma ne tablet bi no mo ya hunu pacho de wejidi pacho de mo da the whole night anasa anajo wija ne kwai ma ne kwa na ebo be nundu wija ne kwai ma ne koy pacho first day no buy no buy 9 to 10 honum na me call car no okay nti ono master na wo car ne ho bra wo free ho no wo kra wo master na wo master nim say hotel ho de ho na de bia mo ba mo je mahome wo kra no me pacho de ti na wo master nim so ko she hotel ho 3 weeks na de bia mo ba na ya he fa na mo koda ya bonnet o abonti hono na de obi akita neketo by masters from the omoda kanim okay nti mo baaye na one ne beda wie ye na ade san ya wo koye no master mi sa say odonko hene na wo koye me pacho de wenhu okay nti we misa nti o ban so wan krenti susu wan pa say abaaye a wunimo no na misko no afre wo back amo humpo oba no ena so wani nipa bi ya kwan ena wo mu bewura hotel ho boys o mbewura ho bi ne yekum wo to ho a ka wakofa asema ma master because wonim ba bia wo koye wonim ena baba wa yi nso wonim ne busuani meboa yo nti e bia wo yade bi ena ono nso woni ne bedai na yade ne ba ye ne wo wu tompa ne so anka ka bedai bra me no ne din komo ka bedai o yade bia wonim woni ne da yade na ba wu hunu ne obeye wawu odampa ne so ne bada enda mo nchen enka bedai sa bre no me ye hunu na yensu ye koye bi na sese peja sa no yensu ya fa wo de ne de atwitwa ye ho ka bedai no de atwa ho Niti opa bema ona me ne wudin komo no pacho hodi en kaminim de me ka be kum akura na kan ho bi na ka wadwane de bi pacho de ya be ba na chesa akura ne maame ewu a obi ani ho no ye ko ba bi awa for tradidim ka be dan ani pa maba mun sura de makono ba bibie ni ho a modwini ho biem waja wo yere en wa ba no a one ne wo ashama na ade pacho do na mu za ashama we ka sa so whatever taman kronim community awo obi enipa be num ya wo muti wo area na send me message say wo munim wo eyewa enti maako se wo senye wono a momra nkrai e be so mo nsa de mako Richard Don Kofie ene ma me hunu se woni tema ho wo ashama wona wote nka wo yesie o nka wo yesie wo boss he say wo boss na te hono live and colored watini nyina odonko wako de bra he say the thing you akosua fi yedu esaso aba he say obeyende waje unyinse no wo sese a bibia e pepepe waje waje nyinse no master wuti bi waje ti wo behwe no kopim so obewo asem yi nkomra nyina wa boy ra mane wono yi na ti fikrom ena wo mo na mane
shaman kura no obi ehuna aka chem na ayire ne mo na made o nan kasa de onte master memo ha wona wo de ne ba ye wadawro ma asam no wote ne san a eja wanti anaso na wo de no aduru hei I haven't. Yeah, then. Voice no from kakrameti phone ma hwe for so months. Me hu say omo mienu na omo ye foso. It was papa. We asa we me hu na me kan wo. Dia na beka. It was baby amaiwa we mi krapo nanu me fe amaiwa no mama na meti o program na. Be fifi man na me hu we no mana. Me friends ana o wanfa enyi me mama ba mo pon ko sana betime ni kasa. Krono me started back from Hana me chi. Me kuma se krono me ni ha. Me nim bibia me started here by 2000 years no. Me ejuma we wa. Me ni krono. Obodi na me hu di ne pa me mama jumi tuma no ta. Rich aya kasi wo ye wo eye den na jumi eye den la kwa bibi akwa we chese omo wo asana oba ha no. Me ti omo ase. Se me never can say. Ayaba. Nyaba. Lucky. Yes, yet you are no be yet here. Every say me boy, near ko ye ni na me to me dignity by. Never won't say, no, sir. If you know Obeso. Oh, yeah, Obeso say, Obin Kahuna Munyamu yet. Na so far as we didn't ebo was wa odia nte nyame na we pa say me onu be kan be for paternity na e hwe ne nyame bi nyame ya ma enye na asodiaba okay nyame sa na unim wonni na ya adwuma ben fie sen me na we adwuma more than 6 years be 6 years wonni na nanti a che to wa fa ne se oba yeah wonni mu se sana otsia na ndo abira yes that the babo so na me hu sa that na me say aye me ngwa me na me tin them me ka neti se unya obi se ada na wa mbo me amane kase da masa oba bia me ko she na me hu oba na sam ka Richard Sanwachi because nya krum ha na yewa tibi ka po se nu ubisa my baby atro no woncha obaga so ni kunu ni obi na prekuna be ma we di akwa we ti tete na obe so mu wo hotel na wakunwa den na mi me ko kan wo fi ti ama me hu jirimi na me nwa se bet bibia ya nyame ka nyame so se aka nya bibia aka onu ye kwa ma ye be sinfo because akwada odu ni be na ti yes I be enema bi beba sa yes one day only be be sa ko badu et nyamenti ya no aka say mic ni mama me nyamenti me to me no de mi wa botre ma omo mi na kaza de mi fu na mi na kasapa okay mi na ni ma ofro back so ni o ye na wrong okay na ofro ana oju no ma so pon mi flow that yes na mo busy okay it's me de srana e best okay ne bibia ba adwubro bibia nya adwubro bibia ba ya adwubro se wono ankasa antwe ne tentan no agi atomu boko se nyinsen no wasomo no de ene ye nso ye ntwe se ne ayi wa me pai boba kwa me bon se se ase we no ye wo hakare se omuti ye kopedem na omo afrefe se ye karabet menya understand maye sa para no yin edi wadwuma no enu na pisa me eji ho eni adi ba kwa me eji because edwuma omo frɛ omo se makati line se omo program omo hwe program we dey da baby ya wo ete adi ba kwa me miso edwuma bra we dey ya wadawro ma yesramu a wa wonim emema de agya de beba no we onkwaba okro no onyu adwuma mu sika onye hwe na mo amunim boys ni ya girls ya bai they say is amububu kofu na mu ko ye ni akasa de yenim say ye fuwa tanka ena odi hu mate
yɛnkɔbɔ adwuma bi din ana yɛnkɔbɔ adwuma wura pani bi din mɛma sɛdeɛ sɔn sɛdeɛ nya ade momfa nkyɛn yɛ bi su saa na tie ntimi mpira baako ho yɛ mu amonim ɛsɛ wɔne wɔnyam na yere nso wɔ fie ɔno nso awo ntimi kasa mu yi na di a abrabɔ no ɛbɛ wɔyɛ suadeɛ ɛde ma ɔno ankasa ɛyɛ suadeɛ kɛse pa obi wɔ hɔ a wɔyɛ adeɛ ne sie ebi a wunnim sɛ saa na wɔteɛ ba saa na wɔteɛ but ebi a nanka biribi bɛsi ebi a mo bɛkɔ baabi mpo amena kɔ akɔfa baabi ama ɔdena kɔhyɛ baabi ma baa na kɔwu atɔ ne so ama wanya sɛm ana wɔno nso akɔwu atɔ baa ne so ama wasɛ anya sɛm nti na nyame nam wei soɔ na ebi a wɔde ayi apie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛsua adeɛ wɔ mu na wɔnyɛ saa adeɛ no bie mu nti biribi a ɛbɛsi bia no yɛsua adeɛ wɔ mu nti wɔdeɛ yɛbɛpa mo kyɛw na adwuma no deɛ ma mo nyi mfiri ne nsɛm moma no nkɔ so anyɛ no adwuma sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ne mistake ɔyɛyɛ no obɛtumi adi bi akɔrɛkteɛ saa pɛpɛɛpɛ no teɛ yɛsɛ wɔba wɔgya ne no agu naa so a wopepa na wontwa ntwene enti ma memmra wɔ no ankasa no hɔ na memisa no sɛ Richard wɔdɔ nkɔi de yɛato wɔ wohunu miss call ɛwɔ phone so a wobɛyɛ dɛn ma nokura ni bɛɛ 3 weeks nie na meka sɛ mesim ne koraa mepɛ sɛ mesesa because ɛnyɛ ɔno nkoa ne number yɛ a ɛtae frɛ te sɛ wrong number saa by times no ɛyɛ a na me block nti no ɛyɛ adeɛ a ɛtae asi nti na mesim ne koraa na mepɛ sɛ mesesa ɛnsesa sɛm no wosesa no na akɔfa sɛm foforɔ a wrong numbers no bɛkɔ so aba bisa me sister si a mani ɔmo ɛyɛ adwuma yi bisa ɔmo wrong numbers a menya na day more than 50 egyina wɔn ankasa woso sɛ nipa no bɛfrɛ wɔ hello yeah no abo memuna me pa cho nya memuna ni o wafrɛ wrong number kwen no akate no na ade ato woni ni asɛm bie oba na obi miss call yeah wo like miss call sir oba na obehu na you have to call back and because you know the person so what you say ebia o master wa beto so master miss call wo phone so obefrɛ no but miss calls bebreba won store yeah. You don't have to sit and call everybody to know your friend yeah. Near what friend won no so was saying here wa obesi ya friend will be ebia na wo obefa any miss call a chin friend back friend sa no kwakwanya sem enti wo sem ne de wo say Yusuf sem for miss calls no is a wrong numbers ubenya is up to you. Enti say dear samoso mo age atomu a ye ne bibie ka ye ka no say free na ekronko hospital maniska ne won fa nko hospital onko cheke eboso me kra wanya say bibia ye okay a afi kakra wo benya no wunya bia na wo de asande no na ono nso de atoto bibia din kakra ko hu say nyame beyi na free mu oti ase yo enti nyame enhia mo ba twen ade ba ko ho ya wo say ye de eto odonko enim ansana omobekwa mako yehunu de ebesi akire ema yem shishupi ma yem shishupi nyameti ase timode yakama na si montwen na yemmewie no kra akosia obuato yem me pacho kanien kwa pacho de ten se ba bi ese me dano e wonye tuaso ehonye chance dano nso to a enwunu ba baabi eye dano tin percent ko pedan ketuwa bi mam na afi ope fridge mam nya mbona semewu a metimi de atonton nsuo ne da bia na obenya sika de ama me mamso mitimi de ahwem edan na wodem no wadem fie sai edan no awodem no wadem fie sai me pa cho nya ho na meti edan na awodem no wadem enfie sai pa cho fanza madam be wanya ena aka kire na na aka kire me se dan no abusuafie na hwan ne han ma wo pa cho me se abusuafie on na fa ni sika nkobo abusuafie so pa cho me nka se ho na meti no me se on pedan ketu abi ma meti no me pacho obani me pacho obapa wen me pacho obapa mti awu wa han dan ama wo pacho dabi sorry ko me I hate this I'm telling you and mo so dia mo pa na mbenya no
wo wa yere wo ma bebe tira ma menya kwan ono na efa wo se dan na wotim no enwunu tuo ma osika na ye nie o na efa di sika nko ye abusua fie ene we na anyini we die wonya mpie dabi akua eye simple na state ya we na anyini we wonya mpie wo pia ye behunu ba bi obeda but sese ya de ma de wanyini na wotumi da mpa so no wonya dan ne mansa mo nhwe me aha ya Akoma 87.9 FM Akoma bu nsam dwumadie no eno a na waso egusu a wutie no wahunu Richard Odonko wahunu akosua afiyie wo pebema ya wo dan na watimi akodam wadwodwo ho afuwa wafui e de ato dan ba akofa na mo pebema wo bai seriously high dan ma me onsume yeah wo ye mo kwa kogina ayi train kwa ho ni ehunu se train no e baba no ni esumu atu train kwa ni mu e de no wo ba ma wo wunim na chi wunim ni nchi wunim ni bibia ofra wo sa twa isem gude so wo mfa e na afra me na abo ayi e na wo fra me na abo ayi na afra me na abo ayi. Hey, a beggar with a choice, or Yenny and a coconye. Beman, I'm more heavy. Now, I put Yanaka Sakasani to on Kayin. I point to say, Yamiadum. Yo, me patrol, ye be who we need Pabayan way. Me patrol me a police officer. Okay. Inspector Adams Alhassan. Inspector Adams Alhassan. Hennifer. Dumpasi police station. Every day, Boko. Ababa Wabi. And almost a second bono say a day. And on BEDC Dumpasi station honum. And Timeso Namapon Juma me coffee. And as a police officer, good Samaritan, mean to me and Cassie ABSA. And we omonia omunime. Into omuhuminum say hi, say a bankra and abano. To me, Ankasami issue private car. And me Ankasami de Mecano, a fan. I didn't call charge office. Up to date. You ni pebia. Obia so embeka BBC say bia ne deshe ayira enti ena my dinaba. Okay, enti ye pacho ababa we ya oda TV ne so no carbon no enu obi beyi no tu dompase na inspector ene copy ho munim no na se de osi akire mu no womo okofa no wontumi nya ne ho because na sede na okofa no in fact na tibia no na enye but dompase police for nyame enhira mo no ma hwe no a be bosumi be seni anana watwe be seni pacho be na watwe mi na watumi akire sei bia me dey say me free ha mete ha mpacho ontimi nkasakra. Oh, ontimi nkasakra. As a result of kind of born no one answer no. For that one I can't tell. Na motion no ne attitude that fache me se me kasa oh yeah okay like is she normal? Oh, she's behaving as if she's not normal. Okay. She's behaving abnormal. Yeah. Okay, you know. Me patro ba no na da so no. We dey chirichiri ene benche ye mpitiri pini mpatrapa. Wadaro ma se ye wubusu ani a wakodi Dompase police station. Monko na monko fama de. Se onso wonim ababa awayi na wonim na busuafo bi a inspector ye benya number bi e de betu dwa se bia wo bi nim no a obetumi afre na wo maba ha abefa won de hia na. Oh, number this me use phone. Okay. Me de me number mam but o can say Dompase police station. Okay. Let me say obia omudu atonso a. Okay. Inti me so wadawro ma me pacho pa. Se
wunim ababa wey abusuafo anase wunim ni huni pa bi abomode ya ne frɛ 055 36 72 173 055 36 72 173 say o friend number ya na wo chem say bia wunim ababa wa no a ya beje wo so ya jawacho ya beje wo so na che say ya church ya maun information bia about her na motumi akwakofa no 055 36 72 173 enti momo ayen na yehunu ababa ya oda so no abusuafo sebe ya aposifo yi nso omo nso eho ebeto won kakra ko yen komra yenyese ne ade ade nyina no wa wenim se eya na eka ene ade oye de obetumi bia enti momo ano ne yentimi locate na abusuafo na wo mefa no nkohwe no nto aso sebe ya ababa we nso obetumi enya nkwada nyame ensure inspector se wadi na chi edinaba na ye hwehwe na busua inu sese de tie bia no ye behu na busua de amamo why nyame nsam nti mo betumi yakọ me pacho you say that okay aha Akoma 87.9 FM Akoma mu nsam twumade no a na maso egusu a na wie yo ye no mo de nkramu tie no eno nti bomode a na ene odonko aba wahu no odonko aba obi be so say finally yankuwa wa bi yankuwa wankasa oh yahuno sesia oh mesia Akoma mu nsam that is Akoma mu nsam for you Akoma FM Onua TV Akoma mu nsam get result wonyera dabi wo file nkotop ayi okay nti ya mama no currency ena mede magic number ne tuja magic number no so ena ya free magic number no de ena ka cheze ka no nyebi na bia ebe tuja magic number ya huruti nabi ya huru saade ya huru saade ya de jai 055 aya magic line ya obi bi anyira na ya chese womo eba obi bi anyira ya fresa ko yesra busua no said ye ne bra afre no onka nche ne maame no say onye ne ntenten mo maye na ne desie no che na nwure ya omrana no mun konkofa no kofi na ono so ho nto no ne ni age wodi asem yeah this one from It's a papa net here. Evangelist mama mo akwaba. Ya enna mama. Oba pa kwa koko akwaba. Yanna. Mama fia. Oya ya na mze mama fia. Nana ire me mo akwaba. Yeah na mommy. Okay. Mr. Papa, a free kakra bi mu ni. Na yegusu an ye de tu ye tiefo anim. E fa ye nua be ma Francis na akosia akọ ya ka say ye ne e say ye days no akaka bi ye ne Monday ya wie e free ho ko no ni ada ase enu ano no baby a beto aso aduru ni ato aso aduru nti ene free ho akada koro eduada ye nka kwasem bi na che se no ano no na ni nyina ne se enche ena ye pap ye nua be me ne yere e ba ye enye obi enye nipa foforo mi ye mu obi ne yere wo mu kra mansia se be dia abribia na ye kirem no e bia ne da edi nka ne wo tie wo hwe na wo tie yes tina ya na ya sa go back na ya kirem mu no na Marco ebi o ha o tie brabehwe kakra obi ni kunu brabehwe kakra ne hunu die asem na aye kan no ebia wonhunu se de esitie oba ne kunu a omo aware a eni gie mu omo nyina fefefe kama memunsia kama omo ahwe omo ade be ma ne di kan yare ne bank nkete ena se de waye da so no
ɛna ne yere no kama ne ho fɛ wohwɛ sɛ de osi gyina so ɔmo ware ya misi yi na wei ba bɛto wɔn ɔmo flash ma yɛ ni a baabi a ɔmo fɛ one fan flash me na ye hunu wo mo sabra no ni na dia fe mo hwe na omo ho fe na o se de omo anigye ne omo ni padua se de sitie na omo nim se we beto omo kwan se obai se ne kunu adane abofra be ma wadane abofra be ma adane abofra be ma se wokoba na obema bidie adane abofra oba no soso a wo hwe ne kunu nkakra no ono so te ne ba bia de abehye ne minimu waswensoa ewiase ama nioma bi wo ho a wodwene de ewiase kwa wonte ase wo na asa abrewa no mu me ni nyina adane ai ama abrewa obani yini so yade atete oha because omensia no panin no so ha and that so no onni ni kunu sabre na yare bi ni for dabi omo ware no yare na wotumi sa say yare na ma na anyini by force o kan age kra wo busa na age o kan na me yema so me we yembe show sa na yade bi ni pakodro erade hwe obani ni kunu kama fefe agri omo so da yeda dabi omo so da yedo na ya na me kase ewiase se obi nim baabi ade be chi no a baby obi ni baby ade be chi na se mre koye awe da yanim seconds da yanim unim de besie hwe wo mani age wo mu nwa firi so mu ware ye biko mo twen prince anu wo be ware o wo ma tia hwe mre be 7 years ni just wo ma sa background zero be ma no wo ka bibia wa ton ya hwe ne ho no wo container wa ton wo dia hwe ne ho wo pa ho to e di fi omutimu omatu obi do do prem e no kwa this year msi sister September se sen e na e ba kon be e be ye ni fie problems life e ban to so enti be ma no enya cancer e wo no nsunum na oba no so de no eye kompo enti yegusu hwe wonu mienu na ni nyina ne se misesi akoye nipa mienu atego first ni se be mienu mani ha ne papa na obi nim adansire no gusu a eba mama fa number ntudwa ye kan se wo de wo diska no kwa kwaje obi nkon enti wo de ka wahi ade eguso straight away kan guso na wasende ye ni sika ye beka sesende de wu benya bia wo de bebe bia no ye nsa so because ye misensu oto na so form ede adwuma no enye easy enough form nti wo ka wahi ade eguso a no wanya gidie se wonyame ebe ye de amount no kwasem enra chi ebo adanse ni bi ye redi wo bi dia enra meba ofreme onu kra be ma yes be ma kra de nko mu ntani adanse be ma ntani adanse be ma pie se obedi adanse na tum say yes me hu ni say no happen abon pusa nti mama fa mobile money number ni tudwansa na afi yemra mabtie yenua baby adanse de odi enura no frame no kwa me hu dwiri me ni kro no monsane ade but ono akasa beka na asem 050245 30 1462 0245 30 1462 ana 0599 814 926 0599 814 926 0245 30 1462 and 0599 814 926 afe yentie adansidi a wona won donate bi yenim wo mo nipa ban nenso wo mafrɛ eka. Hello, Maa Akos. No, Pacha Mikasa free. USA, Ohio, Cincinnati. Pacha mi wa dance die kakra. Ampese mi di manisha fufuro nyina nkuna ne. Nti misro se ya na wabo ama wiase afa na nyina obi atibi.
na nsan beto say me mmofra nyina che say ya no friend bia yare efriwe so mekowe so a che say my treat ya ko hospitals ni ade but no mo dre ko akra na abasa na I worried na medito nyame ni misre nyame na that times na muguso last year getting close to an year ending na muguswa kan little kweku ehun asemi fani donation ene sister ba komi we fini din ono so na onya breast cancer ni nyina na muka ho asemi tiniti ebi na to makoma so because iti adansidia adoye no enam so adansidie afri maba ntimi so to makoma so semedi adansi na me donation ni bi me ye no edi adansi e kache nyame se ohu me mobo na yare no fun fa fe kra de mama akọ ye ko hospital na mo wane test ahodo na bia se ekopie mu se me ni me family na me wo enkra me nsa ne me kun se ye na ye nya covid ene se ba kokra sa anya RSV respiratory virus a friend the man you move for ye bi say na wa ho ti se mpa kwan a be fa so a be treat amana kona ya sensi sa kra bi ntimde nyame ase eche mi ankasa so me driving license na me driving license and so sa me call road for practice me okay me drive kama but a drew me appointment data examine na betina me nchen na yakwa na me feeling it twice ntina eyem wawa eno so sa bompaye na adoye ya me san edihye mu nyina mu nyankopon adom kye se wetie me ba na wotwa na me hu se sister bi ni okun wo ma ba ho no se mo yale mu hiamwa enti eba sa no me so na minister me kan se se na minister message minya 20 na me kan ma se ngu so se mi kun no mansa na me kun ko no mansa ne ba woni me da kuta papa ni ti me tu me woni me kuta ma me pa me ma de se me de ne ba e ho no enti me hu me tese ade na me kwa send 20 me ka se it's better than ko se bra me send sikai ama wo mama mo de akofo mo ho yale disuni ku eno mo nsapa ntero ade ma se sa wo ya me kwa send dem ni ku ni nyansa na nyankopon ahye ne ho ani mo nyam ama me ku obi na asa ate se wo ba ya se ba de nsa de bi fa bi nkama no biem na me ka tan se an kwa me tua no na ko ba bi akotua na nsa enti se mi ku sa wo jai free time Sunday se ska ne die en to kwane some na mi kuna jai eno na me frɛ Maa Akos na me bo na ma ne se nyankopon nam wo ba no fu so aya ma me soso no mumwa no obi enti na me dia akoma efem de ho na me tie o ya me ko me ko hospital me ko fi am de ko to tie okay enti we dia eye wasumu a nipa o mo frɛ ye nim wonom ba bia ni gidi a wonya ye ne ne kakra wode ba ye kwa me hu adwiri me hu ba kuma mu nsɛm betua ne nsa no kwasam ni gidi hwe wahu eno so kra no wahu kakra bi no ye wahu akoma pa ode ye enti hwe de nyankopon eya ma no enti wo so bra na be yawo de se wo ba be yawo de na me de maka mesi automatic at once by force bia wo de bebe bia no ye be som na ye ne de sese ye yesu ya dance ye no yesu ye de beba be kan ye ho ama wo hu se yes nyame eye bim so ma ye yesu de yesu ye ne kakra no ye ne kokoanim na ye de ne kokoanim no yesu ye nsaka de yes de saka enti wo so ba ya wo de Maa Akos number ni tu dwa bi 0245 30 1462 0245 30 1462 and 0599 814 926 0599 814 926
ye Maria Kusia de unsu betimi e de wodi aba. Ekuya. Mako enne ye mame auntie B mama B ye mame 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 we said you see ye no in crunch so sika adidie wotumi adie na o jina so anka no yi mama said the new fie si ko animu na fani fie ma no o fama no na ya gani fie fani fie ma no na yakopon hira wati mama happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you happy birthday to you may God bless you now Auntie B you now may God bless you now Baby may God bless you now hip hooray Ama I just am to the end. I'm want to the mama mami ya do de shroud Yami so can say no ma wa fe no ma we nyini cha no ma wa do no ma we na nom ne ma nom shira fa ma o ma ya kase akase o we nyina ya se matusala Mido na den na wote ho a wayɛ stiff saa no ono kwano no jama wa bre Akos sɛnea mensa ne me nan mu twetwe me no emu ayi titiriti mentumi mpo nsɔre wo ho na enwanwa ɛno a me free dwom bae na me ka kyerɛ wo sɛ mato 3p garlic mixture ba impeni for the bema ititako me ho na me twom us by 4 to 5 months wa bo refree titako me ho na bibi ɛka me ho na ne nua baako na ne nua baako sɛ bi nani Akoma FM 87.9 Kumasi kan omo fa my people so omo hwe no D2 ni nua na yefe ne Kobi ana se Michael oye driver na ni fra to no no ye na o se doctor me de me bra ye ne de me hu se eye ntro nti ni nua no na mama de na me bi na eduabe bi na me hwe ye ti me hwe ye no within be ye me da be 1 hour na me ho ba me ho so na me call no so na ka jense na me de oye ne de nti ase nti ma me ne no eham ye na echire no okọ radio program kwa Maa Akos me ne no ena ekọ akodi dance ama no Akoma FM 87.9 mass communication kakra bibo obi a wojiji usikadie ama wani abre ma wutume ko okra ne ko hamoso no se de okọ radio station ase de nti a wo yes a ansa ne akọ ya asem ne so Adonko nti me pacho program first na me hwe nti na ofre na me hu say ye wo no de ya questions ne ba no na emu odu semi na questions ni mo du chan me pacho some me say question na me bi say one say woni ma ba we and ma na me say ba one questions there bi ba ba no who is that Mako na afre wo wa kuma na onua TV dia na questions na beto to abrobro say ba pa tina na wudwane no me pacho enso wudwane nyame a wochi na say wudwane me phone so na woni mepu empu say face to face emu dia he na say emu oduro phone so anasa oni machine ya ba fani sa Richard don ko na no ma me bre wase nyame ge yi ka so bebo odua ka so obo usura de o so ka so bebo dia e na so omo usura de uzowo ni bisawo uzowo misru na wo ka so omo dua na wo de je wo e ka be dan oh minim so want me nje oh dinti o ni senti a hu say want me fanyo oh and depend dia makoma kire me oh really When you say any penny and ready anymore, any pa enim and ready away more. Ubo innocent.
de obetimi aye no bebro wa agenti ase so obu won so wu nanimu abeka se jata enso na owo good heart ti ni panim enche de otumi ye so ti ase enti yenkwae yenye hunu sa eye wa no na no because na no obi send message o se de na mo frefre nkrofo enye wo mo ano enti se wo send me no wo so ono a yen dial wrong number ababa wa chini nsemu afeni yebeti wa no asem wo hia no wen eya den na mo start day ti ye say ni kosi ye ya nko ye nei ono ade wa ba ha no afeni yeti wo. That was last year, 2022 nim. Yellow do bush eba kasi age. Nti eba eno na me frɛ obi ena e wrong line. Nti mi wo wa anwumre nim ena. Nsem dwumade no a ena masugu so amutie no ene eye fiada ene eye bojaye yenhwa ye homra tisia. Hey, yes, as one was na me be fashion home komo. Okay. Ya titi Ghana fu bebre. Na me di kan ma memfa me number no entoso. Okay. Number no 024 66 28 508 024 66 28 508 and 0241 29 66 22 I say Osho TV yes na infection man never do one komo ya we dey be am ka say ni di e dey gwa hodo bebre gonorrhea ho your syphilis ho your chlamydia ho your candidiasis ho candidiasis dey kwa man friend white na ya we titi Ghana for me man na US ni panyina na ye ni nsunsanso bi kwa America o hu se ne bebreke amanfo bi na ye me bone ya mekoye na hu nsunsanso abai bebretimi dia nantia ma me kwa da o mo haw ye ya we start fi nipa wo be mo wo ba start fi wase ada se obe ma wana bi a oba ha na ye nsunsanso de be bi kwa na rashes bi si obe ma no so e ma eko na ba kwa beka ha one for bi anya kwa no abeko on and off later no bo say ba mo bi kwa etimi be fa nipa duane nyina na because your bad sebi na nsuo efu ba mo baba nsuo no dika no kroje kama ndi wo mu se bia bibi later na esesa ebi na ada white na chini kwa no asa yellowish bibi message ntumi maye because begin na 5 days 6 days da bia me kan bi wo ko nya na a day no yake nya baba na nsa no nipisa ni nkoforo mo no so but I say normal one na eba no enfon say your age tie say sa na say eba until say bi o moja asem wo fam but no kwa be hu but we say white no emma message ntimi maye na wa otinka say wa hifio so ho ye wo hene I was me say one kasa wo ho out me say pampan bi eba ho enye manko me man the same thing wa kotolet so be say wo chin na so fi say obe ma mo ba o ma na obe ma no fon eye ketwa so te da bia meka obe ma aye kese obe ma aye kese ma me bi say senye seji na ebe ye wa ebe si sen na wonsa tia ya kese a che wonsa aka ni na wa hu bi da gabi yes ndina magana fo mekini Ghana fo ina ati ase se infection ya we be ma afana oba afan ye ketwa so bi kan ye be ma na ye kese akọ hen wo de kọ hen enye nsem papa ma ye nkasa nsem ye montumu yes wo de kọ hen yes ya we na be ma obe ma na ye ketwa na ye sam ma na ye se Nyankopon de ma wo na wo de dudu ma de me kam se ye dua kase ni sidan na mom dua mu oden nka de onyina be sidan yes now so your friend you sit down e do more den nti obe mo mu ye din wi a na say wan kasa wa from bibia ya kama de amount na ya we be tena so be mo sisi ya we amo den pa na ba wo so da bia ba so sisi ya we waste da bia ye wo ya ko na ni wa chibre mo no na say spinal cord no na start ye wo ya na wa post odwent nti because start ya o sie ni fa no wo tin kasa ye wo ya pa na o na nso no wan kasa wo nsei kamo bet otuwa na mu ekwa yize wusomu na watena wensa no mu woda wuntumi na da kese na obeso wanda la so dere obi pamu wona ma ofinsie wona na wo mfie du obeso da kan da bia
wa wontumi na woda 2 minutes ne nyana wa wontumi na bi wo hyehyew wa wotin ka se no ni padua nya man koye woni oba hye yesima na wagya mu ndi asem Maa Akos de bi mo die fa ba yesere mo monda to mo mayen mema no fa mema enye adwuma ndi woni boss wa petepete na yo ndo wo se ba na hyehye na wo se Maa Akos na wo aye fe ya na be ukuru mu wa na se wo de wonya no because be ma na nya adwuma na se bi se mu ko adwuma na wo bra de chi a adwuma ko na ne ko aye odin but adwuma we so ni a wo ni fa na wo pia na wa ga tin kan no nya man ko yi eno na no mo chi jealous yes one na ko fa asemba no yes am no number no bi number no bi hiya number na say yan ko mo we di anu odin papa number now is 024 66 28 508 024 66 28 508 and 0241 29 66 22 your numbers no na nkomo mi gusu ama me gusu ameka ho asem na nkomo we no ya na no odin ti I say it me can because heavy producer between the me buy my wife now on this about from my channel me from my there be ya we waiting na sebi toilet so obi bath house with me na hospital with me na be any person ni obi ya no e na ban be man share mu die so nya na wo ho nti nya na kwan bebre na da bia yo se ma bebre ba se be man na mo ye virgin no because man se man wa yi na ni because se won ko be ma bia nchen na ni na so na 5 would ajime full na afa na basa na ya ho se when I go for cancer e de be ni padua no wo se bi ni wimbu no apie na se entumi nko se ko surgery yi ni na fi ho ndo to ya yi ni wimbu fire infection ya we na be ma a prostate cancer be bro and prostate disorder o to a wodun so na wa ya se ya wo ya nyema nkoye e ma ni padua no wa wo se no ye koso no enye normal o kwa ya sabi ya wo se me wo mi se ma me kan mi ka sa ba wiye no ye ko yo test bia yes ye ko yo test bia we ka se wonyare wonyare no wa do wo se ni ma nkoye bi kwa du so be bia na dwo ana data nka kemi na okodun so emo e ba pe na asa wa oto tinga se wa se du but ni ma nkoye ma but ye ko twa scan ye bi ama wa na test we ka no masa wonyare ya we che o so na adan bi fufuro ndi ni bi atwe mo ya de ko South Africa ko hwe mu a se infection na bi am ka infection so do ni ya sabia wonya bibidu ko enye komo bebre timi ko ba ne card o de aba bi abo be 40 wa kwa ya sabia nkasa wa ko heba si jere ngosi aga ne ya san ni ho to so bi na ye o bi ko wa ya aduro bi ni o so wan share kwantu for SD for some penfo do na mama me papa o bebre agu bebi am kan ya we se na wo kese pa infection ya we bia ba o se do ma bre mu na yesi me ma mo twa aboa me ibi ye do wa abonte kwantu chemist no kwa no unya just one bottle no mo twa say changes be breba but me say ya na cha mon to aduro no bre ye fe ana bra obedu wa ye wetin mo aduro na wetin ya makari ya bra ya wa safu labor run about ma say o so ya kwantu heba clinic ana say SDA for ni podu no ka obi e be ho e wa safu techima ya wa ahmadi we ne chama UNESCO ene e boso pe bekum ye wona mo station ye ne be ambesa bo san no ene ye wa se first na God is love na mo ye adwuma ho akran so ye kwashiman udu kwashiman ye ni che so tu mu kwan na o branch ya pezi ya sonda kese e wo kwan re na sonda ne die mu hwe pe sam ye wo ye bo mu ye chi akwan ye nu so ya to apeti nu mi ensa no kokko die no akwan o sa die no ena ne make akwan to care mister we be fair akwan to care mister ye care yes ye care oko ba bia Ghana wo ho a oko abesa bonya bi franke he ba okofo die ne bi for senya with the same company mu ba bia na na bo achi he ba akra o kanshi hello se ba kansi wo ka ba wuta so agent ba bia na wo ashama ko ekuso masia obenya bi smart heba e wo boase me ka ba bi etu odwo bi ode ko obenya bi ato na infection ya we no e be ma wo hwa ye ohene wa wo tin ka se wo keka wo nyema nko yetimi se bebrani afira wo se ni guso kama pa o ka se ni afira wo nyini e be se woni easy kura ya we e be tena wo so nyame anya wadoma wo nyeni pa bio infection I'm telling you bebre bubu budemu a wo ko so se stroke obi pini ya kama doctor wo nyenti se stroke with me ba infection with me when you stroke because wa person do that so dia wona nyina ye wo ya wo ye mu ka kanu wa mre nyema nko ye ma infection ya we na
akwantuofo nko na oba yibe hu samson so nyina ka kyerɛw ndi mese wo yoba be ma hia wase ye wo ya be ma ngaza ko be ma peye mu yo ya wo tinga fa mu nko wa ya sisi ye wo ya ye dudu ojo so ma biso anajo badju so bebre wo ka bi na si kyerɛ ni ma ana enye fenfun ala mi se wonya infection ya we no ntentententen na ba akwantuofo na yetimi aboa na bibia so atimi aye kama e de amaw ndi mese wano kakebe na ayekuro na yare hu gu ano wokete maso e fita wonyema nkoye ma wodi brush betwia enko a say infection yare no wo ba ye betimi aboa wo na obi aye kama ma no fa me number no to dwabio na yebre no ayebe number no e 024 66 28 508 024 66 28 508 and 0241 29 66 22 Yamisha Bibia inshallah so Dr. Saudu Yakwa Herbal Clinic. Okay, ya mama kwaba de back 87.9 FM. Akwa mo akwaba bi. Evangelist mo akwaba. Ya na ba. Na we akwaba. Ama akwaba. Wetu na so. Kwa ya nkwai. Mako. Enyum bi ho wara ko fa ba cho. Uma mi anga njira wa wara ko fa ba cho. O baba anga njira wo baba cho. Obi ansuma wo. Obi ansuma wo. Wo baba ye adwuma 3 weeks na chese wo no wo kra no wo na hotel wo da kase wanye sika wo di koji hotel mo kra mo so muntu ya yentu amoka munya loda yentu amoka na wo wanya ho akoji hotel kakra na e da ho no akoji hotel akotoa so etimpum e de obi ba ashenchen na pankam tunkam ngai na menene di nkomo nyina na no ho ya mabo ma ko buza no questions no menene di nkomo nyina enti waka kire me se akwala no oni papa ni papa ni ho won na ka kiro ze ni papa asazi so ni papa ni ho won na ni papa ya won kana man na fa ni papa ma ne wo ha no waka kiro se oni papa wo busa ade ya wo de wo beji asoa wo beji na wasoa wo na wo de wo tumi hwe wo papa eni papa wo papa mu awuo wo na ya pe nyanka wo na wo ho wo betumi ahwe wo mo ene wo ne wo so ohia fridge na minim se de ye wo pepe wo ho asem a obi a ma ko busa ne se na adwuma be na wo ye o so ntumi nya adwuma ene de wo fridge o de be ye adwuma wo a eno ye wo a o de betonsuo na o sro e dan no cross na o demu no ensuo nyunu e kan ene wo se nyunu bato ha mako da bi dada nya no no wo tamani be ma ni frinya tamani ni di kura so so no wuni ni din a ka ho se yebusa ho se wo kɔ hospital mponi yebusa se wo kunu ni din de sei wo ntumi mo nkyere ye wo bo Richard nko a wawie de ka ho wuni mo nyame ye wadom na wo baba be pie ha na ye tumi aye ama be me ye pie ne master ka ne ho ni monyamfo se ye edi na chi de na ba na ye be ka ma na hwewo ama wanya kakra toto aduane adi akwa hospital ama wo sisi wo so kakra na kakra obenya bi odi ama wo a ene de wo pe fridge wo pe dan we no mo abodwe wai na wo koso mo ama no wa se ha wo amantam wa me meja ya ma na ahwe ho ade a wo ye yase ne sei na yesafra wo so wasa ba be cheche ho asa aka ho ena me de adiasa na abote ne yede na wo hu se wuni mu no na be ya kuda na wo hu na chi no ofra wa wo se bodwe bibi ha no waden e de be kra no hwe de ma migidi se mako wo se ye betumi afre ne saa wonfa wojina phone so pa eso so ye be frɛ ne saa wonfa eti de wo de ye no sika no
ono so o send you sika ese se wo hunu wonim momo obi number na ade ama no enti ese se o confirm free ho se nipa na wo de number ama me no wo ne nchen wo sabeka ansa na waye because wo momo kra de anko no awo send ni straight wuti wonyina wo nsa ni momo wo so sa ya ayesem ka ho edan ne de ma akwanu na aka kire no wo han ne ne wo han ne china na mo Richard enne aso wonsa aso wa aso wo 90 wanya nsa de asane we ekwa eye futuo ma obi bia o say me de gata bia me nan besim share ame oba bia wo betwa manim bia me rew wo ye dai me say say me de menya de nche menya papa nche asase we so na me de bia me wura mu ene na waje wani so se de wasi amoa wote he nyina wo hwa na okote nyina amoa nhwe nani ase nyina esu ene nam ha nani nyina sesa na ode si ha won hunu de wonye ne ho from ada asem we baaye oye ne ho hwe yenye yiye ontumi na nani nyina sesa se wo hunu na wotumu nse yes enioma akoni widiem enti wono ankasa na ode aye nyansasua wasua de ne na wahunu nse ewiase na enna ho saa kwa unse so wontumi mmɔ ne dua nko bebo ne dua wo hye na bufuo no obebo dua enti nka wontumi mmɔ me dua wo panka wo sai gina mu mpiem na aka sɛ enyamia ba miensa nko de jewo na ono kra asem o ka kira wi wo se wono de o mo odua ma hu na emum wa bewu na enye duabo wa wu bewu ampaso wo ku nti nka wo bewu eye duabo nti waje atomu ide onfa nto ba bi eda na wa onfa nto ba bi eda ebefira to ende won sha ase enkohwe no na onkohwe ba bi otie na ohunu nsi aha na oba anete na onfa ne sika enkoma no na next time no miss call for Facebook for modi hwa na modili ni aju obi sika hwim ni akwa akodi ni nyina mo fa nsua de na yeso yete nyina yesua de nyame ensure papa na nakua koko na wote ne nka no ma me fa akosia nya akone Francis mobile money number no to be 0599 305 202 0599 305 202 0599 305 202 and 0599 814 926 0599 814 926 0599 305 202 dino Mary Akusia the number yedi ano ya yetia ebebo no na che say authentic ubetumi discana fasua yebe yime de ahwe mako makaye bra Gordon one o yere Millicent mete mo nka che mese mo mamente mo nka why me chiachia mo ba bia mo wo bia bra Gordon ne yere e wo UK ye mete wo mo nka che me chia mo ma yente mo nka okay bra Gordon ene ne yere Millicent ai o mo ta boa ye pa ababa wa bi na Anita obeye bunkata bra Gordon oso ni mu papa so mo pa Gordon ami so ya sene bia mo onyame nkoso na onhira mo na onyamo kese pa nti sanso ne yakoso akasa mo nkoso na mo ntan yachi na adwuma na ye no nya adwuma mu no ye adwuma pa na ye so obi yare ne yakase ye gye ne nkwa na che se mo som ye nyina ye mo ne ye ne nkwa 0599 305 202 Evangelist mami fa kwenye sunchia Master Danjima ene o disala o electrician kese wo magazine Danjima Master Danjima o ye Benson kwa timide me kai kwa manu no kwa so de machine si so o wa ma lodina ho ye fe lodina move fast ma bosso ti Master Danjima no yere no ma barka de sallah nyami shiramo ene Ibrahim ye muso yi o di sallah akonchina yawo Ibrahim akonchina ya
tu se Ibrahim na mfia ne ma fita se na kom na mi shira Ibrahim wa ya de baka de sala ma yan kan kire ma binu mu a eba wiase ne mema ya twempena Pastor Julius Kasem bi na mi kotu no wo de ba fa oba wa jimi fa bayfo wo de ba fa oba mema mu tie wo de ba fa oba wa jimi pa wiase no fa bayfo ba on de wo tiana na ho bapo na jimi fo ade akoso ya ni me food oba nya no ya mawre wo but few minutes ya ade wo ni ho ya mabufu papa so oba say why wo bi fan so mra me so ma wa ma mejem wo bu so fie na wo tim no amfa ni sika ma ya dan na ma wa bra wo first born no papa fa ni ho adi wa san ko to fridge in high sense and I say fridge no pekula kan ya chichi nzi o ko ice block e be ka bra pekula so na me fancy ani mo na me sense nzi ye ko to fridge ni san ko hand o se dan ketu on so o the adjective a qualify now on pe dan ketu bi ma na me nem on ko pe bi ye body kan say wo no wa ma da dem oh ma e ma bi dia share tim say jama unya wura to kuro num se kukuro what's a bond see eton just a unya wura bi se kukuro what's a bond de kan ya ka betua na me ma me enu edi na tie aduan no na abeto enko wo mo pampas so na abeto e ma me sram wo mo ma ni na o no don ko ni an na ho yi yere se e ka ye bubu so ano kola ni ma me awu ni awu no me fa kakra ente no hoto so a hwe e ka ko ubu amano ye besre empra twen ni sa summi no ne na won ha da ma me no a abetom na nsen no ye besre mo bidie no a kire sa wo e investment da bia meka investment ne nyina ya ye enti bank ni gu a obi asi cash o abantu o do ka so betu akwa wo huru ne ho ano just ayeka etu obi anko ni baabi enti na abrofo mpratwe ebe no woni buro ni twempna wo yi 10 wo yi 10 wo yi 20 no yi 20 kan ya oto no atu azuo mu jaya obi anko ni baabi obi anko ankodi obi ya woni buro ni atwempna da machu bi da e ma bre wiase we experience ma bre wiase so no wo bi anko ni baabi no summe no sa summe ni de Ghana hankwa na wo compensation bro for no go fe compensation as you sum bro for nanka o hana ka kire ma ko we dey na te bro compensation as you sum what you sum I was what man ma ko ka do ko jina always na train ada ba be commission train be ya juma ya se se obi na ko ni esu eni na ko so sa ye ba sra mu ye gi sa de ni mfiri ho e ya go na mu nyina ko di ye e na ati afa so ati fa so obi adeka so obi adeka no don ko ye tufu next time se mu ko di ba bi 2 days kura no fa yi 6 inches dadwa o trouser no se zepo no e chumba for na de aloko no apɛ Tanzania for ma na so mu ya de bi o mu kunu pia no ma she o mu dade o mu ye dade pant e na o mu de padlock no mu de atum pempen wo de waka so wonko because anya sa e be ha adwene na wo ba kuma se be din nan num nansia na gisa wo fro bi di ne koda hotel wa wo sika ida wo yesai o masa na wo twita nka na kwa na ka tua yesai so hotel ida ko kwa 50 cedis kura no sai na afiri sika muko sai na odi ja wo yire ofie so wo wa wo prantwe mu kabo kwa ise do akofa aba unexpected baby sam kola we su mu stubborn wo ye nye wode ngaw wo ye nye wode ngaw se tutu obetutu tiri ho no kola no bo wa kura no a obaje pampas obo wa wadwonso obo wa no wa toilet nti odonko pepa se de na ma wo yire nti ase se kola na emienu na wotema ho se ba ko onya ba ko kumase ondo e kakra no abefa ko na wa suma dwo ye ntu ni pa bifo e na go na ye di ni wiase no udi a suenyansa wom bo ho bai na eye nekase sei ama meto wan kwa fa so twen ama meda oyere no ma so okay ya da tie fo ni ahwefo ase nana ire
Mama mechia abnaniki ena cooks nyame insha wo mopa mama me de me papa sina no me de ge no ne honya mmobo ne honya me mmobo ba ote adi ni sa wonya ko chano baba ko si eda no se mama na me ka se is either mentally no on she na nye correct na se enye sa so de ye ni da ho bone pa wa she do aye se no wo de cheche adum nsuo we wa do ho ba beti bia no o de be ma na wadi bi na okọ ne ba bi no because e de na da ye busa o se juma be na wo ye wo so onye adwuma o de wo ntimi nye adwuma o yare e de na de wo pe fridge e de akọ to nsuo so be na dada na wo tena ho na o ba panyin ne papa na ahwe wo no ade na sa adwe na ma o tirim se ene ma me kwati nsuo kra o kejetia na menton so do yare abo ho safo hene e na anam eti se odon kwanfa ne ho ambetia anka wo to dada o se yiye ni na atena abusuafie nim enunu dada no wa ehu o papa ni papa no one ne ewo onyem ni nyina edan na enunu dada enti e ho no went ni ama ya ambo ama odonko na mama ye mfendi wo mo wo wayire wo mamienu ana o se ba ko mienu enkra no kra da ye busa na o se ba ko 5 years o se say enti de ya na wo je se 1 month o se 3 weeks o se na wo bedie no wuntimi ntwen papa na wo master kro ne nam kro wo ge woni ge wo de wo fa wo master chi akodi eno ne woni ge wo na akọfa girl asa de na akọtu hotel ma obu san se omo da hotel so da he omo de net na wo master ne kra da ka mu wo ko pay hotel la da ko 3 rounds nti say 2 days no 6 rounds why your hu bi o me se me ma ne ire ne madue na wo de odon ko se se wanya age atoa de o te anyina akra no wa ye mere dada wanya age atumi de ene ye da wase na master nyame nhira no mama o ye be man munyafo ene o ye responsible man won se free enra da o te asemi wadi achira be si sesemri sanke anyina obi anya ne master se ya ke be bwa onya ofa bi ono be ka che o se ane ya hwe ba na ye de okọ obeba enti me mama de me kan se emema na o maba ne mama mo hwa ma bra bo yie omunye very very careful na maba wa no so se yesra mo we ye nton ene open na open so jeje ne dia atwen no me ho ade na no no ka fridge ane de ama o ka dan ane de ama na nye we sa abraba we ne de fridge egoton suo ne edan a ye be han ama wo wanya age atum enti de hia ne so obehwe ne ba na afi wa wo na nyame aye wadom na waso enyi sen kwa mama me kra no me da o te kakra but ye be kana se aya Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumade no anu aso eguso awute yenko na ama emfa yenko dwa so baba no me family if labor pad me kwaso akai apenfo ya mototo mo ne ma kwa wo so se pad no ade be siesie ho na ne de obi age atom se if labor pad na no na wase wonya bie na de ko papa na se midwife won se eye kama enkofa infections bia mro eye moto ebo no so da from the siesie ho how bia ne akire kuma se na de she to aguso e2 ton pa no ti fra number isesi a na so jo de e2b eton 0550 000990 0550 000990 ya kwaje yeresa ewo fresh anointing prayer and herbal center nam se wono udru wono modi fo kwa beneje wodi ka du rampa ibom papa prayer warriors so tanachi wamodi ka bompa ye dimpa ye dwade mpa ye ansana bibiduro kroje wamodi ama nti yade bia ba so de ekyekira wonya no ye no se yade a wankasa woni mase no di fo se fabra wa bere papa adehye bone mrane se wo yoja wonfa mpa ibone bibiduro ento yade no se emfama 0243848735 0557583438 kumasi ha wawa so kwa kravi en wawa ne methodist asafono edi animhwehye ne som se consultation watna se adwoda bia ekopem memene da no sia ne fa ekopem se no miensa ebebom afro bia wo peda han agent fo adu sika die dada wo kona bra no ene Jaden Height ama edan han ehun samaye fu papa enam se wasi kumasi ija CCC asafono nchen wa CCC apartment aye single room self contain wode mahain don't obi bia wo peda na wo de chinchina agent for dada wonom Jaden Height is friend se sia wo ma single room self contain papa bia air conditions wo mo wagu fom nyina kama car park kakraka wo honte ka bia kura wo bia no wo benya ba bia park na hote papa asomdwe so e wo hom 0553683998 0207436504
Dank Natural Healthcare Complex Esebrai enam se bibidro ayare so manfo nyina je atumo na nso betimi edo hwato so ne friend Dank Natural Healthcare Complex eni taribi ena omoje abasobode esa hweye a wo motimi to arthritis yade asem eno ti yade no arthritis awudi achinchina afekwa do abamu yebu a ene ebomodin saudu ani bechem ewo pachi number 2 wanum eben City Life Hybrid School in Chenwa ye friend Dank Natural Healthcare Complex o manfo bonimrane se ahoto fie ebibidro ayare sam yade to yade bia se agia won so ema anije eba ya brabom 0244017556 0266593330 grow fine mojadro so beboa pa ma body no eyi ni fine to wayade na nansen wo so ate papa wontade nyina hurokuro na he hawa grow fine mojadro bo modin abubo bi pa wo bebo we ma ema wo so wani age body ni benyini kama wo be kwa fichire wonte yi abia fichiko ni ebesisi so enam se grow fine mojadro kokko no onom dia ye nnuane no ahodo nyina so ebi ahyebo ma se ya temenna doctor for the be prescribe e de ma de hye nam se ebo adwuma papa na bo modin se ka ni twamu a anya da biara da wonom ka ni twamu te se grow fine odende ni twamu a bo modin na je ode ya agire mienu miensa na ni num na fese wona ne nompa na body no enyini fine 0244596532 0244596532 Rock Care Clinic Limited ese enkwaso enkawo se moja bedi afurusani ye woni padriamom na wonsa no nan no aya na etititi unemu ye odududu afa wotanse asa wo hyehye wo kwa wona so wontimi na arthritis yade ha wo adwuma kakra bia no abrepa ade ene ne wo de adro bia badwama so afa Metfagen capsules ebebo ma sa ha woni nyina dam won matu ase ade ama sa dre no no bɔ nemra ne sa brewa ene akokora be kɔ joge nam se bo adwuma pa ho na me nyina etu ase roke wo mo de nka de pakumba ya antoamfom sa so na janiki of 442 man se achesa na mi wo mo sa de ven capsules aba eno so bo adwuma pa fei ena wo mo de Metfagen capsules na ade aba eno tim ahweye betimi de ho ato so se wo mo no de yade bia etimi to ase no ye friend Rock Care Clinic Limited Kumasi Alaba abu station wo mo ni siko efi ho no ena edi enhwefre number isesi a ne to na tufo bu omom fagu store hoton 0248885040 0244183230 0244183230 Currency Ventures eso enro na ewa adwama so enro na bo adwuma pa na enemu sa yade no a wanu mra hodo no a mani se bonsa ni asi bibidi dochi ni odochi he no osi me wotransuo so keka ne ma frafra sa na so still enemu yade ne kwa na saba ene edro ni nie edro betu ase pa mo otimi ade ho ne efra ne Zahara mixture ene Zahara G ye kan me no nyina bom so ho no wode mixture no ene benum capsules no ebebu apartment sawa hodo no a egu ba ne ho na na sa wo be ma ne ho na tu ase de ma en sawan watia mene ayekuro se ya pacha Zahara G mixture ni Zahara mixture no ena fe Zahara G no ena abeka bomu a sa ha no nyina ebetu ase ediama sa ye go no syphilis candida ene de keka ngo no nyina da enu emi no kabom na entu ase enfama hindi herbal mixture eso efri one ma so ye etuma de dia typhoid and diabetes ene yade ahodo bia eka ho na sanso boa ema moja edi afusani ye ewo nipadwam bamande se ba bia tenu bia da no ene Currency Ventures ya Zahara mixture Zahara capsules afa Zahara man capsules any hindi herbal mixture no wo be pro de na fe wato na etu ye de no ase e de amom 0246348334 0248569335 Dawood Herbal Hospital Dawood 360 capsules no wa mo de aba adwama so afa Dawood ointment any Dawood Herbal mixture ni nyina w ewo adwama so na Dawood 360 no ebetu sisi ye de ne sasabro ni nyina se ointment no so ebeboa pa sisi yade nyina da won matu ase e de amam afa Dawood Herbal mixture malaria do tatahwe de wontumi ni de so ebeboa matetrema no so ada hom e ma penfo ntimi nnom bia fa akwada wonya mficha ne dumiensa ene wo batan a wo ma oba no fo ya no ada ma watwe ho e de afri hom 0244886437 0201681717 Kamisha Obama afa ma bra fa yenko health alert na yanko di apomodin ho enko mo papa ye ka clinic ba ko ne won makwadre wa yare samu a yi health alert free ho a na chese ne aka nyina yanko so yanko a
Marco said, "Yes, so ye more cover now, ye chiao now for ye din chia and so free Dr. Kiki ho at the amount was here we will wire fair into what chow pan. Now said the wedding can I met here for at a health alert clinic and commercial channel and a brass to say in bedi. Now what you chairman Marcos now may can't be say Aquina pan but pan say near dim commodia for apomodin once a more. I am preparing who in year fidino and free her. It's answer and nepa one her win baby beam. And into way no about beto abobo so na beto na so ne de no afa ne fam said ya be ya yade ne ya bobo so ne ya kan eho ensemo a e bia na ba ku bi de eye wudie mu entempa na no afa number no na wetimi ene doctor enso so akwa akudin enkomo e de afo apomuden ho na doctor de ne nwuma pa we ye ni nti ye ken enipa dodo na enenim no man Ghana yimu impo asantemantam he nina eno nti ye de number no e tudwa ye wi a enkomo aka echuo ne ye di eno nti doctor number ye didi juma e wona so ye ene didi so 0242 51 88 93 0242 51 88 65 eti Marco sa fe yimbo won komochichi no mu na fe jumedi ahodo ye di e wo Dr. Kiki wono no ye Dr. Panya wo da health alert clinic no afe yendo so do so mu na sedi ensem city ankasa no yenka enfanche etiefo na wo chiche mu ne ye ka se yade a ye frene se ulcer eye yade ba ko ase wo de fa doctor fi kire dia na ne minim de wo pese wo kire esanse wo yade yie se ba ne pa se yemfa ebibiduo kan a shi enum no ensa ulcer yade no eno kwasem se doctor eye ade pa e wo honum ye na me de na nyame won bebre se na no abasobodi a ne ye bobo ne ye pe ayaresa bia eni ulcer yade no wo mutumiti ose deku bia wo haw bia ema ho no na hospitals ahodo ni na etwetwetwetwa yenye obia amfa ma no se health alert clinic Dr. Kiki na kache ene de command na esanse nei eduefo ni na etuche e de ama ne se ba no ulcer yade ne pan ye de bibidro etu ase de a ene doctor eye ho ade ye de kan aka se ulcer yade no se ye peptic se ye de ben ye de ya ne ye mfa ho emfidudu a edie de ye hwehwe edie free obibia woti ye ne se ubenya ye mu gidie na afi wo de sa yade no abaya so ye esanse ne ayade sabia Ghana ni na agye atum na afi eduefo wo mo nimdie emu akese e wo ayarehwemu no magye atum se ulcer yade etimi ye ho adwuma e health alert clinic sa afi wi eno esi nchen a oba ne mbema ennamu no empempi no aya na bibi etimi efimu ba se yade nkitenkete a esai te se emfa ne se gonorrhea syphilis ene ne mekeka ho ene ma ba mekra meka ho bi no so one bema bi ekohia ade ba kwa wodwene ho ne se yesuro nyinsen esen yade aya na ebepie ma ba nti one ni hia ya ne ntempa sika no woje ade ode kwa akoto eye adura sabi ebema no nyinsen bi ba ebeyi ade afiri honom na sese bia obenya yade bi anase bibi se keka ho de ye de a yemfa yemi enko ho anase yemfa yaso enko ho eno ena Dr. Kiki eka sese bia woni bema bi akwa akohyiamu ewo enemu eni te na gonorrhea yade syphilis anase de keka ho no bi wanya bia enha ho fanini na ebra na kache esanse wo yade ebibidro kan se de na wo twetwem ne kan ye no yenim abrofudro anase bibi eka ho ye de yesi nyankopon wanum asem wo kan ye se yeni aduaba no na afi yemfa hahan no ensa yade no eno pepepe ne ye di so eno nti ebibidro kan ene ediju yedidi yejuma ewo yasio ye afeisi yi sa yade mienu yi efiri honomu a eno de doctor eye ho ade pa edeto honomu a yade bi ti sisi yade last week na make say kane no se ebeka se obi esisi ye ne ya na chese eye akokra ananso se abrewa bi nanso eni emaba ne emrantia wo mu ho ni na sisi yade ni bi no kamia ye se ade a edi wo mu abrabo esunya enne no behu adwumadin bia wo bi ye obi betimi asori anopa ene emansi wo kukuru no odi si wo no ofro no ode sane ni na eye yade nkitenkete aya na ehihye nipadua no ho na hwese nipadua no so na ho odi ni na so no aya na akwakwa akogina sisie ne so na sisie ni so eni ahode na ene wo
wokoya na se wo baye enu ti sisi yade de doctor se brane emfa hahan enka na afi bibia enye kama wo joint wa aposo no etoda etwetwen wo fa we ya na de ato ho honam na ye bogo ni na no yetimi eka ho asem wo ho na last week nso me kasa se we oba de ya na ma ye danso edi free mema na ho sa bosumi biada e we se oba de wubu wonsa na nso so ma ni bi wo ho no mo yi wo mani e de to ho no esan so se ne pa de bo ayedin enu ti se buo no se beba sa emanya na sempa cho se we oba pa na wuji hundi se we oba de a ene e bosome e we se wubu wonsa enu ti se bosome so na se ema ya ma nenya wasem hia ne pe ho asem ka eno na Dr. Kiki se nkoba se we twa bradia na se bosome bia e we se wubu wonsa na se bibi nti ema ya bomode na fani nina ebepiemu e wona kache afa yenimu yade a e we yaso ye ho ne beka se yade we die e ye kranko se ne yasa ye de china entumi enkoda ye ya bibia e ho adwuma na yenimu nyuma pa ye ene se ne ya ho oden se ba no se ye de bibiduro kan e se we yade e fa no eno nti ne aka ne se krankro yade ye ni bi e wo honom se ye yade nko a enete wo so na se wugidi se wo yade nko a de nya ye mugidie na fa ni na ebra ya kache ye be ye ho adwuma e de ama wo ensubone wakwa akono mu nsuo bi aduane bi ne typhoid yade yi ebi aba bejai wo so a wuni hawo ni na ye de call health alert clinic na fa yakoto ase e de free honom cholesterol aba betina wuni padua mu na kese bone enam bia wo bari bi enu nti sade se de esi dore ya ne se e dore wo wuni padua me fa chawo me dofo papa bia wutie me entina ho ema cholesterol ema magini padua no emoso wa brain ni hahan aba ye de sasan ya de wani na efi ho wo bi wo honom akese bone nti no wono akasa ni padua no wontimi control ena adwuma bia ni ho so wotimi edi ni padua no ye sanse waiter ekrano na nkasa na so chen wono animu na wogina honom no eno nsisi so we mu ano abre se ne nke ye fra bronsan yi ba soro hei ka betina ha me bes fi ase kasa ye no nko ano wo mfira ase honom enu hanom pa cho ni na eye cholesterol yade na agi ni padua no e de aboso prostate yade no sa adane enlargement anasa cancer nini na nsusu yetimi etu ase edema ene yi oni pa bi wo hono ma wote wo ye adwuma kakra bi a wosema bre mintimi nye we nini na yade ni bia e ma ne nye no ma se o adwuma de se ya wo se wo bran yete ase sakra de na nka nipa enye nipa ye nipa nti na wo se wo ye adwuma wote bre e wo nipa dua ni mu na nsu nini na mu no se ebro so a se ma ko so nim se yakase too much of everything is bad enu nti se ebro so a entempa no na wape eho asem aka afei nipa dua ni mu hyehyew hunu se ya suja e de agu nipadua ni mu se de na eba wo so nipadua ni mu timi hyehyew obi kwa chef shawase a ensu isu obugu ne ho ano no mepacho wenya shawasem Dr. Kiki Sebra ni yemfa ahaban kan ya any organic product emfentu sa yade na se enina emfama na laboratory services ahodo ni na ye bi se ne we oba appointfo ye kan obi beka se akoye enhahan eni nubina na ho asem nkwa ne ye ka mepacho se wa fafro o process cancer hodo ni na wo betwa wako hospital bi doctor se be ye lab ebi ni na ye ho adwuma edema afei physio se bia we pira o pese ye chichire we pira kuro no ema na afei ye miemia wona dompe no ekeke tuatuani a ni na so doctor etimi eye ho adwuma massage papa die mpa chaw ya so ye wo pa ho ana minim de wo pe yetimi miemia nipadua no ede niema esisi na akwamu afei doctor say ebia se de nipa bi no enkatitini yenim se eniema nkoyie ewo nipadua ni ma entempa no ni apenunum ni ade bi ye de kekedro bi atum na afei ye de atua bon se entempa no na niema esane ede firi nipadua me na de enfidie aba ye de hwehwe nipadua ni mu na afei ye yi enyade a ewo nipadua ni mu nyina ede efiri honom ye de kan akase kumasefo emfanche afei ena ye ehwo hwehwe pa se asoye ni bi ebetimi aba bepiemu ewo kumase na nsu ni na mu no echirichiri wo hoi eni achiri se wo pe bibi ehu dia me ye sure se wo bo wo so na ba bia wo wo no se wo pese wo kọ baabi ekopa yarehwede a eyade se ubenya ne ntem enu nti se wo hwehwen a Madina ye wo honom post office no anaso se First Atlantic Bank no ye ben ne pa ahyanmenfo enhwehwen e wo Queen's Hotel ye no ena edi enhwanimu Africa so so MTN office na na se ye ben ekwan ne ho pe ye ne MTN office no so ena di enhwanimu pokiasefo
enhwehwe yen e wo Pokuase junction ye need to go filling station no and the fensuo e na eda yen temtakrado fon so e Chapel Hill e ho e na wo behu yen e wo ho saso ye we mu ni na se yikumase edie efuma wo komadina ye butu ho ashanman ye wo ho bi kaswa ye wo honom Pokuase ye wo ho e na fei takrade ni na ye wo honom a ye didwuma Maa Akos ma memfa number no entu edwabiem esanse no na se wo yira obefre edi esiso na watimi ene doctor edi nkomo eno ti ye numbers a ye didi dwuma e wo yaso ye 0242 51 88 93 and also say 0242 51 88 65 inti Maa Akos Dr. Kiki ne ho asemono no o say e bibiduo kan e na afei organic product ene ye didi dwuma e wo honom oba food supplement ni na e wose ye de ma na afei wo nipadua ho nsem no egina ye de ye benya adaje e de ma na afei ya hwehwe nipadua no mu e de ma ye de si hanyame ya dom adasene ye besanso abedi nkomo e de afa ya pomuden ho medawase papa ma bra na wote ne enka no yentwe homre na afei ye fa de akanto amso ni do wiase ni wiase ma se no se enyo no nti menini di nkomo ama me kati line no nti ewoma me friend no ti one day bi na me friend so on be share me wo kase e na obaye no obao 2 times nti the second time na obaye no na o ka chem say bibi ni na am say okay mate nti okoye no ono at times o friend na onfa saa ansa na ebia obefa ebi wo ho a me frebe 8-9 ho no ma call waiting saa on frebium nti na no pa no ebi wo on frebe wo obefre na ma friend back nti ade ne ko saa no me friend no na ebia ono mfa no me de me dwin se ebia ye onankasa na adwin opese oye bibi nti later no frame ya me mfa biom ono so frame ya me mfa nti ewumana mi hu se na ma bi frame na mi nim nipa ko ti mi frame no se o chia mi na me jesu no se Akos sister ni o na mbi sa Akos ben ana o kire mu nti o kire mi no ana o se o person ni mi din komo bi nti adata na ene me master ye wo kwan so ti mi kan chen se ma e busy nti me friend later by yes and we meant to me and friend biom by oma or frame or the different life be not their friend nti me kan chen say me pesa de nti no se bibia ono amfani de ne frame na se nkomo bia yendi by or the nama ni ma we not their ma we no ase o ton me nama no e de ma manfo nti me kan sa no stay now no odaso ye nti se nama bi frame ya na me hu nama na eno de me block nama no by later no e wo ma ono so frame o frame na bia me wo adwuma mu na me ye adwuma me ntumi mfa later wo be frame no ono mfa ena me so me kan chani se ni nti a wo frame ya me ntumi mfa ni se me ya me ye busy because adwuma no ebu aye kokwan so a ono master onya kwa ntumi nye ko nti me kan no stay now eno ano ye nti enam enu nsintina o frame ya me so me pese me fa bio no because me friend no be 7-8 okwa onfa ebu akọ waiting sa but until obo wa mane se wanyam me pa chona okay na o ka kire wo no di mu ai na de ma no o ka kire me no adata na ejuma no e on and off e ba down nti na yamba kwan so bio nti me ka chense niam mo aye di nti onya nto ase bibia ko okay aha wono so akade opam edema no nyame hia mo papa nti bomodian na efe wojo na ompempa mo bibia bro kire kra na wenye barrier odi owo frɛ no na se wo kire no do measurement man pe na chese wapam na fe wode abro aboboa no ti frɛ no ana WhatsApp no fasta no WhatsApp no e was 02434334
465 sanso ena area she's and so ena mama rig ashe me pacho we enye mitrimwe na me dia bo rig she's ena yema me sanso no me makeups na ka ho kama enti rig bi a wo pe bia rig so to bi a wo pe bia wo de bomode a na fresh she's wo ka kire no a na wayo e de ma o Kumasi Sports Stadium one Unity Oil no ena edi ehwe ne mu bomode a na epusu she's ahoma sisia was 0249 155 776 0249 155 776 o frenwa wose me panwi we bi ananwi we bi de ma question bi no akere ne da no obeyo na afi wo de abrabrochi memu kra no ye de bebrɛ e wo ho na wono so aye bi kama na afi wo de abro ama yo enti mo meni na quick credit investment nse nguso a enkai adehye se sika na ebita ho pa ya wo nguso a de ma besi enti wo a wo pesika bi adwuma anaso adwuma na ye gu a wo pesika de hye bono baje besi a ho dwo e wo quick credit enchen de hia e ya wo Ghana card untwa susu bia emi account bia eno ase okita wo Ghana card sane so se na ya no fo no so go online pa e bu nkrofo fasom wo mo dia no wo mo nya ntenten fidie no so eye number wo ya e na wo be frɛ na fe wo no mo aye enhyehyeye ama wo sa etumi akabesia 0302 200390 0596920833 besia bono ene aye simple ya de aseda no e ma quick credit investment Richmond Herbal Center Kriafo nkone ne samana ne ya pebiwate na fa ye widie no mu adwuma papa science sawa na aba widie no anim anasa nkwada ne tiru kakarewure anasa wiwie e na wankasa pani no ajo wedie de aboso asamena ne beboa pa sa ha no nyina etuase e de amam na sanso so e na samena wo ba fibroid pa fibroid ye bi tete wonom ya mfase kankan eno ase wanya akuafo samena na de aka nsu asrasra wafuro no so fibroid nyina benane ama ne padua no ade ne ho enko no so bo adwuma pa brechafo no ene carpenter fo ne se wonom brek odrufia eno asa wate abo ade be kyenom na woda so agina wona so ba bi eto nro bia no ye bisakuafo nkone ne samena ase Akoma FM ye Frondex ebi e wa ha ya fa ha na baje wodie abomremum 0249 186845 0249 186845 0546840846 0546840846 na ye free hodia na chese ye nkoso anka ye ho se pennies repair ba ko pe ene we ebremu de waba pa wo because what me repair pennies am se wo bowa pennies repair no ye ba ko pe friend doctor ni monye pennies nkwa no repair e ma wo de so hwesiesie papa e ma how bia ba wo de no bia wo so no e de ma nyinse betom e ma wo so watimi afa nyinse awo afa ho afa ba e na mo yade ahodo bia ka ho bia so betu ase e de ma na wo de e liver anase kidney yade anase hepatitis e A B anase yade ahodo bia ka ho bia say cancer yade no ni what scientific clinic and diagnostic services Dr. Nimosi Brai one mo de ye bibidro be tu yade bia da asema wo so hunu sampa Ghana nkasa ne wo nro pa e wa hana ne de ma ne dan so ne se wo ma hyedam aye research e de afa wa no to kasa hepatitis edro ni amesew entomfom mama den na hwe na kira kwan e wo Kumasi atonso Monaco Junction woni adanse rural bank no edi animhwem 0244087687 0279087687 oba pa masaponya me ensha papa afei bomodia na ehweben wo radio no ni wo TV no na afei yakwa akwaji apomudin ho nsem apomudin ho komo na yakwa akodie was Grace Gift Grace Gift de unimisa wonum ji wonum adwa na babia ataidin sense ye betre yakwane ye befa so e betimi atena apomudin mo da mame Emma Dr. Gabi akwa be papa mo akwa ba yo akra ye memo akwa ya ubirina akwa no wajo me so so kura me hu wache na me hu we o de kire se bi on se da nda bi akwa ma yense ho me so me se da the word is sweet and pa the here so be hwe ho so yi no tini emfa Grace Gift ni agro no enya se nkuma kura hwe ho so yi na no mu nuro enuro no nye nuro bia na emum heba medicine and you can heba medicine so dia any Grace Gift be je na ho wo je ni Grace Gift ya wo ni nkeka wa bia na so ahunu ye hwe ni ma mienu ene ma mienu ntempa so a kro ye gota ade ya obehwe ne so bi minim
kompo aha ne brofo de gota ayo ana ye hwe gota ne wie ne ye ma wadura ebebo ho ban se be na kompo nye wo ababa fefe bi ne hia no ane bi yire ne minim no nti ne yakofa ho asem ye de be ha ye pa bi kra we ye nchen ye di ho ya ma na yi we ababa di ye yi da no oso obedamase na mso ma no nko ho nyese oye menana de anka ode ekro ne damase ana de tosumi no sebe mo fanche memfanyene ma amanimu a ye behwe eto ayo eto no so enye kwabna ne to ena sebe nye mema to na emom sebi eburu sebi aku ema to ema ne bi wo ho a na nsem biribi abaso kane ne yese pane na omo nyame di odi ama no no ompe deso kofa abefo de ebeka ho abefo to na wo yi asempa ana babai yese wo kro wa ha emere bi achi no asabe wo kro ha so okoye no dokutani ni wirifi no ode ko wo faako ya ne tokro ana ayese yi so hono enkofa sem we meto ho so enai die yesi dia abaso ne se ye twen sade bia ne dia begoto na ayi takasine se tachi mankofi so hu ekire sunsanso so de ya wo mo nwene hu ne ye o ya hwemu hu se da achimbe how enti dokota gabi wa ha ye be kire kwan a kane na krobofo ma efa so edistete wo mo masiesi wo mo hu makroboni abawa benyine no mo aye kama anantu etu nufuo na unya na wie bi pa na hwene eguso a bakadi kuma se jo enti ene ema mieni ne ehwe na so je Dr. Grace normal no na to de ehia aban kura peto okay Cello 246 0246 518 518 Cello tele 003 Cello 246 0246 518 Cello tele 003 Anna Cello 54 tele 0543 tele 2 32 Cello 00 tele Cello 30 Cello 54 tele 0543 tele 2 32 Cello 00 tele Cello 30 Yenin kanfa go tano answer. Okay. Dr. Gabi yankwe. Ebada otwedi ampo nyankopon ase. Ni ada tiefo ni anso dey ase. Anti asemo ofa e ka na ye no kure. Because say obehwe nipa dodo na no obu owa na saade na be yiri ni mini. Ah che say e ase fimpa. Was abai wa fefe bi. Ana yishia na che say ohwe abai wan pa na ho ofe pa na ohwe na. Sebe goita ayen na ya sifim pa but ade ba ko me pese me ma etiefuo asotini nhwemu kire se de ade e na de goita reba ya onuane duro bi o moja ne mo ya friend say iodine na according to research ne kire se iodine na sha ase se e kofoma na se we deficiency of iodine na e na e ba ne se thyroid gland na sha omnim no e sha ase se e hono na e de component ye den e ba. Therefore, so one person compo be ya and it's that kind of nutrients, no, and so many make sure say be deficient of it, and I say be free mojam. Na sa iodine, no, add your one, I want near be because any green living vegetable, and I say I be a yato swade, sabi ye dino. Green living vegetable be it's a kind of iron and iodine. Now, me more practical example, ebini dandelion ekita iodine esa wo iron so e ba no vitamin C wa ekura vitamin K and vitamin E enyina eden ewo anka onipa bia no ebetima blend bia no pa na ko wanom woni se dandelion wotimi blend ani kubensu no aso ne so anom okay very good e be serve purposes e twa se serve because kubensu no ensu kita more amount of nutrients a benefit body no na ade ba akwa me pese obia ye the body wo ban ne say
and ka sorry no pa dandelion no titi bi no awro kama na dem blend them no twetwa jene e de aguso na de so aguso asone so wo sone so a man ka tware kakra na sone so na no ono wa saa de wait me bon wo ban one it keeps the sugar in check because dandelion na kasa no e boa se na be asi kire nkomojam enko so no mojani okay dandelion na so no esa boa akoma yare ana jene nso boa akoma yare jene kro ya nso boa se sikire enko so esa wuru jin so to so hu ana biom esa kita iodine nti no etime boa fili iodine o mojam ai be prevent was a compound ka wunya de wunya bi an ngwa se ma sa wo mu se vitamin A and nso bo amino by se na ebe aye ni nko off no me pa cho vitamin A ne e bo dandelion and this ebisa o jene ansa na iron and nso it imagine say say na we ana properties we was ade ya meka yi mu na say what you suna no pa bia we dey check the strength of our hold there obi but can ya say say na we nyina ben yempe anti woni mi say folic acid anka de bia pin for hospital a ye ka che so mu ya folic acid mo woni say green leafy vegetable bia kete ahaba mono bia ye di so ntwemu kire say kete it is abre when ko see di kontomre ni more so ahunu because the class ani ama na body ni hia no ayoyo no enkruma no e ke hia ne more in our system say na be system no bet my head ateki ni tuma pa head efra that's what I meant na ade ba ko so amesa aka e ma tiefo atie ni yie say Ghana fo ye pa ho fe pa na won say ebre bi atwa mu no even po and o campo e ka cho say nenso kan krobofo no won say on ma won fa doctor mesera wadu to no so dia ma me fa doctor normal kuruntwam doctor Grace dia na sa no aka to no ho asem okay wo hia me pa Cello 244 0244 126 126 123 123 Cello 244 0244 126 126 123 123 eto so say first no na ye ta aka se krobofo ma ho ofe pa wo so omunti e na di tu kofodua bia bia e fra se kofodua flowers because na ma ho adenti krobofo ma no ho ofe oba or hips and all hips or to na the say good wo ne say down hono dey don't go there opida okura adede de bia wunya won nkyenti untimi ntwe ho na na ye ba be kire secret no titini wo ma me no auntie hwe abai wadi 5 years e banana pe ene ye de ma no ye ma di pe more adenti no an kasa no hwe fat e wom natural fat o it me break down cholesterol ana hwe ni shape it so ba hips pepe eto mo ma kula ni different 5 years coming odi ni more so na biem omo ade bi omo ye omo no nunu a okay ni e de agu bucket mu sisi na kula na tena so na ha se na bie ba won se nunu na de agu bucket mu so no eno so sa mo ba na se ye den eye infection ma ho ana biem esa ye se ne ya Ghana be ma ye den epe esa ma infi ho so no e hot because nunu na ka se ya duro pa ma imagine etino sa oba we na so fa be ma so ye be ma na ya rekora be ma ntimi die nti because onya de papa bi firi ni nchen nkan ni so watwe mpreda ana wa fa yiri bi da na de no ntimi nko square ti se ne wa be fa yi a bi kai o pra okra ntimi nya because woni se wugya ya we ntimi bi abe su tu me na nan so e bia adede etino the person e kira manfo nyina ne say Grace Gifted Bar Clinic and Laboratory Services ye no ye mfa foreign medicine bi nya adro anya ne desire de foreign product bi ye mfa nsaya de ye ye hia a desire de ne ma atwa ye wo hia a oduma nkoma nyankopon ye den a kira so ene pe se nya no a ye mfa de bi nsaya de ensuo ne haban ene saya de anti ye se ye kote adro mra no ne ha no problem na Bible no so bae no ye be hu omu say mu ne aduaba fa na abansa yade baby Paul Genesis chapter 2 verse 6 and 9 Genesis 2:9 and 16 to 17 a on de o si su pen to pen ka kira Adam say ye mra wo hye no so ye mra wo de hye no say sa de ne ye nipa dua ire e ka say ye akoma yade
ade etimi ye ho adwuma ana maka no living things and your friends a plant diabetes and city yade de ye ho adwuma ye oduma nko nyankopon ne nsa no adwuma ne nsa no ade ne etimi ye jene etimi keep sugar in check e break cholesterol hwe line ekura vitamin C antioxidant your friends a property etimi boost immune system ade more alkaline to the bloodstream so who enti no de e ka kira mafo nyina say se wotwa wani a grace gift ye den e wo ye ndu kwan ko be bia 24/7 ye bia apono say ya de bia wo ya de bia no obetimi de woni ayo ohwim sukun kwantana aso se krom ha ukọ barekase kwa fasiofia torotoro nesi ohwim suku Johnson busa glace gefetia e kire se fa kwan we so a edan ya efe bia ho eno a sanso na enkran pumpunu mantem nu atwemota petroleum any family laugh suku ni na hwe ni mu ne tintini ne tietie nyana ne se wo yo ba na se opese oto eyi atakesene a enko amien kopia bibi nkogu baabi na da akye me hawo fa bokiti ene pe fa bra grace gefete ni enkyere won trekesi ewo mu oto ebi yi atakesene senkro Sello 54 tele 0543 tele 2 32 sello 00 tele sello 30 sello 54 tele 0543 tele 2 32 sello 00 tele sello 30 Anna sello 246 0246 518 sello tele 003 sello 246 0246 518 sello tele the chat kura ye sello 242 72 52 74 moni nyame nya dwuma so ate nyame enka mo ho so kosenso ba de eduru pempen so ye na se ohu ofese ya setede ukunu nani jo wafabe kubio okay yo mama tie wie ewo nana ye bi na kache yade bia say ye honhom yade na honhom asem ana face spiritual problem ni nyina no nana ye bi si fabra na so ye wa wutu kwan ya enkrata asem wo mesi obi ho no free pass wo tu kwan me ha ya santo pension na so abre bi okwan baze ni abounce nana ye bi si fabra nsa na abekwan baze ho no wodo bewram etu bedu na chese bibia ededa na kwam agona saman e na abehu nana ye bi na kira kwan 0243134535 0557667510 Alaska Star Enterprise, Ghana's #1 original wallpapers. As ye, one macradi from Conformas, US, France, Italy, Denmark, Sweden, Germany, Canada, and Spain. Or maybe do my Ganemon, and not yet this year he feels or 2 hotels, a hoodoo restaurant, a hoodoo. So here wallpaper colors, no designs, no agent, and national one work for one. Alaska, Usanwa, and Yokoto, a Jawajum. Nasanson on the here original curtains, a first crown blunt curtains, any bed sheets, a hoodoo in a shum, and for any ancient. Niamado doonwa ena wonum etom yebe hu Alaska Star Enterprise ekira kwan ewo Kumasi Edum Mrs Anoche Plaza wonum Urban Prudential Bank no ewo dum 0554 114878 0268419568 3P garlic mixture garlic edronwa nwaso na ya no ano edo na make am for edi achewe bo adwuma pa wankasa de ote garlic dia e wo se hunu se garlic dia ho de nro bebre no enewom na enya garlic ne nko anuane nro ahodo te se vitamins ne minerals so ahye buma e wo to mu ahwe ho a epaye bo modin apa binom no afiti kro no enkoyi mfama pressure hodo ne nyina se de etie bia eteso kra e ma ne padua no ede no ho ye adwuma kakra bia na nakoma agi ne hwehwem e 3P garlic mixture P-Work natural adawroma wo mo na de adwama so ba bia ton robia no ya bisa na jodiem 0248928824 0201000021 Dr. Mafo Fertility Herbal Center wo papa nie awo papa se braton so esre so atia bisa ba se wo ban presby school no brabaje awodro pa na fa nyinsen no obasa mo adro adbebo nyinsen no ba kwapem se twedi ampo be hwe wa fayi wa sanso mo bibidro ma de adwade akwara no ena ne mpomo etumi ayeden
yade bia ka ho bia se mema no wo de ne low sperm count afa premature ejaculation ene nemo mra ya hodo bia no bra ne nchen enam se what de yes wo fertility herbal center wo mafo nyina da agina tum 0244411099 0277741618 Jalite Travel and Tour Edu to Kwan US was in Fianum Visa. I have read the Entibray. Now so found to Kwani Bia Fay Canada. As we say Papa Guakama Ness for one. Mopasa Mutu Kwani in a demo from Jalite Travel and Tour. And one crata send me in Obey Kama Ediamawa Womre home 0531 859-529 0530-702-818. Pama, I mean, Papa Fay, young Quaman Sona, Yane, it's here for near Frefo, Encodi and Como 03-224-98035 03-224-98036 03-224-98037. Abapakia, Bajaj. Na yan kwa yanim they say ababa one was so ye high diamond no one ne ya hwende ya ha dan e dan de ya ha dan dabi ya ha dan ba wo de ne ba atum aha wo ba wo e de wo ba atumu a wo akra no kro maaye ne abepe dan de na atum ti ba bia wo te no wo na ye nhunu akwala no na ye nso ni mu ansa na e dan no yaba aba abehan e de amawo enti wuntumi ma meka nche se wonyimu ye ha dan ye de emfa ma enti dan ne de ye han ne ye han ne china na emum akola no ye behwe no fridge no so kra ye nto fridge no ye nto fridge ne ye nto fridge china jese wawo amye se nge akola ni nie na ye de duo akra ni bedie ene de maame ni bedie die eno die ya sedie se be ma na ye de eye se ne ba panyi de no okoje bi firi ho ba de a nka ba ko ha dan na ba ko to fridge na ye de ahwe wo enti se na wodwene fa ho ene Richard Odonko no ankasa ayiniti was say okay no gaza ujane nyame a ujane na hem nti ono na epi ha say no ono life and color nti brahma no so 0322498035 0322498036 0322498037 odini baby afefe. Hello, we didn't baby have free. Hello, Maa Akos. Yes. Me lines in Hame. 0322498035 0322498036 0322498035. Also, ubetumi at the word dear Abba na yashe say. Ya haimano anami ya haimano we didn't baby afre free. Hello. We didn't baby afre free. Yeah, but you need to the cassette kuma si bompata. Ni bana so media media. Ni na ni referring na kusiapia. Abra na ibisaba for question bi. Ese na dema ofu no na ofi eyo no na chiri ofi no o chiri okan e so fini ni fini awo question si program e kire se yi dijuma papa e wa santi manager na mama fanya na ka te be ka me kan se so ti de na be me kan ya obi awo bi ba do ni fi go so ko afi ni fi ni fini ni no the service ni so be a bit bi ama wa ni so wa over na won se be file na metumi bi abra mana ye so nti ye de anu kan bi da bi na ni ko kan se bi ti na me sore ya asen ma sa be ya de ma me ti de bo nti da kan de kan kan se e se ti bi ni ti no ye ni na ba ka ti ya se de ba me nyon sam me sa ni me ti si ni ti ko kan ko nya de to dia be ma no e ma ni na japa ni na de ti ni aboa ama kurano eti enya na wo de na kundi me ba cho me da say we didn't baby afrefre mi frefre ayi mi di ti ma mi obi o e ma mi yako mi ti a o ma mi
na ọbaa abirasi a wuyɛ beki nsa wɔ yere na wuba ha dakoro pɛ na ɔkɔtɔ ɔbaa sɛ diabɔ na ababaawa do kan ma hu sɛ ababaawa aberanteɛ no ada sɛ kɔbɔni anaasa mmerani ni yɛ mu baako no yɛ kɔbɔni ayi dua na ɔkaeɛ no ɔsoro yɛ ɛnum deɛ diabɔ yɛ nti waba deɛ a ne tiri nkwa na mmom fridge ne dan deɛ yɛnyanya bi wɔwo wie a na yɛsɛ ka yɛ ba a yɛama no deɛ yɛbɛsi ni baabaa nyame nhyira wo nyame nhyira wɔn so papaapa ɔbaapa wodi ne baabi afrɛfiri ɔwɔ ma papaapa sɛ deɛ mo ne plane yee na mo ne adwuma pa da ase pàtó ní bí joel ayélujára sàhìmá pàpà bí pẹ̀lẹ́tà àti ẹ̀mí ọ̀nà àti ẹ̀dẹ̀ wọn nyàmé ẹ̀dínà sọ̀ ọ̀bá dé à ní ẹ̀ma nà àkọ́ àbá. nka mi ẹ̀mí ni ẹ̀bà nka mpere hàn nka mi kàn sọ̀ pé nǹkan ọ̀pẹ̀ náà ní èyí ẹ̀m abọ̀fẹ́ náà ẹ̀dẹ̀ yẹn fún náà ó kẹ́ sẹ́yìn àkókò lẹ́kì ẹ̀rọ sí yẹn. maybe ẹ̀dẹ̀ máa jẹ́ nǹkan sẹ́yìn bí ọ̀sẹ̀ sùn ní àhẹ́fẹ̀ ọ̀sẹ̀ bọ̀ ní àmẹ́tọ́ fi náà hàn nàìjíríà náà ọ̀sẹ̀ sùn ní àmẹ́tọ́ àná náà ọ̀ka àti ẹ̀rọ tó ń ti ọ̀ máa nìkan máa ní báyìí dé. ṣe sáà dẹ̀ ẹ̀dẹ̀ ọ̀sẹ̀ ọ̀sẹ̀ máa ní pébi ọ̀nà ọ̀sẹ̀ ọ̀gbà ọ̀dí ẹ̀rí ní àná ọ̀dí ẹ̀gbà Mwen de iṣẹ́ kẹsẹ̀ ń pa aṣọ tó ṣẹ́ nu ní àbọ̀fẹ́ náà bàtà tó náà ó kún tó ti yẹ ẹsẹ̀. Nyame ọ̀sán papaapa wòdi ní bàbí afẹ́fẹ́. Maa Akos papa bí èyí. Original Naija papa bí èyí. Nípa Jọ́sùn Jọ́sùn bí nǹkan ní abẹ́jọ́ fún pásítọ̀ Julius ọbẹ̀jọ́ papa bí èyí. Ọ̀kàlà mi sọ bí atọ́sọ̀mọ́ ní ìjọba papa èsì. Ẹ̀sẹ̀ papa mú yẹ díẹ̀. Nyame adom ne ho yɛ pa. Biribi adeda no akɔm na mesɔfo no di fo ju bɛla yɛ nkɛkyɛ wokutwafo di a ɔso akyi apa Maa Akos a na metaa ha adeɛ tv wɔ tv station ɛso bɛdwane ɔwɔ so bɛma laagye ɛho deɛ makyerɛ no ɛho deɛ makyerɛ sɛ sɛ bidɛma abɛpɔnsoamfo a mafiri ayi mu deɛ de bɛfiri biribi adeka biribi sɛ ɛno ne pɛ sɛ ɛnɛma bi wɔ hɔ a ɔno yɛ mmienu ɛna hu sɛ bibi ɔba kwase ana deɛ wɔkita deɛ wopɛ ato ɔba ɔmaa mo ho hia paa o akokɔ nsuo tutu na sɛ bibire bi ase na ɔba papa bi a ɔte wase ma se a ɔta kɔ ɔba abɔkora kɔ obi mɛhyɛ bɛrima sɛ ɔhyɛ adeɛ no wankasa waba na ade ɔsɔre ɛwɔ na ɔba baba abɛgye a asɛte bi ma ɔba no hia bia no ɛma no ebi abɔkora sɛ bibire bi ɛna bɛhɔ ɔdaakye ne mmarima bi nso a sɛ bibire bi asɛm akɔ ɔmo ne mmaa no bi nne ma ɔmo yɛ saa na ɔmo no mo yai ɛda ase ti yanko to nhyira aburo no nti. Nhyira papaapa wodi ne baabi afrɛfiri. Nípa àtọ́ yẹ̀fẹ́ mi àjọ tuntun wa mi fìyẹ́ fi àǹtọ́ àhùndù 1937 ní wọ́n fa nínú. Maa Akos mi fẹ́ dà ẹ̀nẹ́ mo fílù mi fílù bíbíà ẹ̀nẹ́ mo questions no mo fílù 3 months ní yàgá o mi fílù bíbíà mi fẹ́ dà ẹ̀nẹ́ dèyẹ́ ti bùsùbùsà bí a ní questions no mo ní jẹ́ òun mi pè ń tíjà ní ọmọ bọ̀ nàbà so ní mo ń ṣíra o bàbá. Bye mama nyame enhyira won so papa papa na wase pa ozo open teacher hello we didn't baby afefe ya ma Akoma ko ni refuta tata na ba okay ben I am quite Maa Akos mo program ni ti pa ya wonti ya ma ko na hotel au kutanga na ila kwa Lọ́sẹ̀kẹ̀ wà fẹ́ fi ìlú ọ̀pọ̀dọ̀ ó ní nítorí ìsọ́mọ díẹ̀ nínú ọ̀pọ̀dọ̀ yóò ṣe ń bá wọ́n fẹ́ ẹ̀ẹ́sà ààrẹ àìjẹ́ ọ̀nà ètò ó sọ pé sí kẹfẹ́ fíìsì kásìmù ààrẹ ọkọ̀ háyà yìí náà nígbà tí ìjọba ń bá wọn. Nyame nhyira wodi ne baabi afrɛfiri. Ọwọ́ mi á. Yéé. Ẹnubàtọ́ ẹ̀yẹ wa ó bá kòtò tó kò ní ní kẹfẹ́ fúra tó ń sinmi akẹ́mpa pàpàpàpà máàmì yàmi àdùnmọ̀ àti ẹni fífi ẹ̀bẹ̀ ẹ̀yẹ mẹ́ma ó da ìdùnnú àmì ìdùnnú di ní ìsinmi sí. Ní a máàmì kakra mọ́ kan sọ bá tó sinmi akẹ́kẹ́ àbàbọ̀ kó èdè mu ẹ̀rọ ìfọ̀mú ìdùnnú di èmi àgọ́ yàmi iṣẹ́ àmọ́ ní ẹgbẹ́ pàpà àmọ́ bọ́ máa máa ń dára. Kakra mi mú ọkàn fa ẹyẹ ní abá ní ní abẹ́ náà ṣe fà yé ní amẹ́mọ̀ mi tẹ̀mú ní ọba ẹ̀ẹ́dì ìṣèmú à àfẹ́mọ́ àwọn ọbẹ̀ kan bí ẹtú ní kiri mu nù ẹnu náà tó fi so a ọbaa no ẹbẹ mi tiri mu nti omi kikyi ọsẹ yíyí no ọdí ẹbaa sọmọ ọkàn sẹ ẹbẹ ha adé ama no ẹbẹ yẹ ẹyẹ ama no omi kikyi ọsẹ adé bi a ọsẹ bẹbi a wọn nyẹ ma no ba akora nso omi kikyi ọsẹ
Besha Obana Mona Akwa so ya akwa ba Besha was share ni dem o mi ki share say obedu so because I dey ukwasheba say we oye hodman mami makrao Mera se papa within baby afefe Akose yay na we have na mo ya no no nani edisi we and you say I say until you say the first channel yes question na new object so ni ati kana ma no comment something na see you no no kwa ni me akose I say you know mo dey you say bia I say that me I say that over there oh see I yes man no ko power ka I say you better say say Ini kan saya dia na mimi yako sia open plan bitra ni bitra sembia aya monta samupa emra ko sia sa ko sia emra wo ye se enti ko wale ye no enam wo putu ene wo duma pendi ene mi tuni ye mi sei ana me yire se de sei ni wo ta duma na mu tie no eye de mi tie de pampas mo dem dia en semu how kwa ko sia ni na ni ye gino so ensure pa within baby afefe Bago siye. Mire. Maho. So, a champion of the highways. Asumujin kang. Mia makwenta na yaw. Wale no kani isa daina. Ano banana Amsterdam. Bichamu na oboba kui. Tebesle. Strong. Ene woba. Mude ya tatu de kwem. Ene mre mai. Bisi shala ka shape kuna woman shape wa. Overplaying. What you say, she put on the man, you should be now because you saw. I look at no. I was better if I will see. No, them. So, my bam, animal. I you got them, meat pa, them, go foot, them. Hey, what they say, go and what are your phones? What kind of poor bad no man phone? And then no coffee, now Uncle Jim. Are they? No money now. No more now. The Wabagia, the was your Babagia, Shanwati. What are you to money? Macau. It's Papa, somebody came and you know, so cry for me. We didn't baby a free. I'm the Sulika, and mine, Papa, she lives in it. I'm the same. Marco, Akumega, a sewer, a baby. So I don't know a guy. After they were there, after the owner master, my father can own. Baby, I also beg you, so baby, I also beg you, so no person. My girl is all for them, benefit you. Only answer. May I say, Meeting at the Maa Akos program, Akoma Nsem, what's in an Equia Evangelist Samia Mensanka, Nanaire, Nanakusha Pokuya Sikaposia Kutotenka, Ishmael Haywood, 20, one boy, Chidonia Dontene, Nafe, Nana Yanso, Ediaco social media. Yami ain't shouting, meaning na what you were, you must one of Abos Abradi. Ebusia Penny Samia Champone, na good year more conform, but not say Akoma spouse, any day at Romuso. Akoma edansiyona yetimidiasina odre. Akoma edansiyona yetimidiasina odo. Akoma ejiro.